tlhophile a re gabotse kapi a re nameleng Professor we a ke go leboge malome ka kapa a ke dumediše bokgoši ya rena bokgošigadi ke tamiša mešate ka go fapana a ke dumedišeng batheeletši ba motse community radio station ke a letamiša magagešo mangaka ga borena setšo baruti ba porofeta dikereke ka moka mmogo ka kua dikgokaganyo tša leago ke a letamiša baeng ba rena ba bošegong ba lekgono a ke le dumedišeng thokozane ke bona ke ne le bokoko ka mo lekgono ke na le botate ka mo gongwe ke santse ke no re khutšwa modimo ga e be le lena banna le kae ba gešo rena re gona malome ka kapa Prof ba tloga ba dumela gago a ke bone molato felo ka mo ya ke ne nneta gore ba re swaretše dikanama ka mo ba re swaretše dirokolo ka mo ba re swaretše mane re tloga ka mo re nwele re fodile ya ne le khone re tlemetše monna re bona bomma bo tukutše tšhweu tša bomma mosebeletsi ya wa bona Prof mo bophelong ke mo o kgonang go bona le go kwešiša gore mathata ke a mang le mang mathata a go wela o le ngaka mathata a go wela o le moruti mathata a go wela o le moprofeta batho ba go hloka leihlo la go tseba le leihlo la go bona ba re nna nka na paletse ko go bona mathata a sa tla mara a kgona go bona batho ba bangwe bothata bo wela mang le mang le nna ke le moremi ke le song ka wela ke bothata yeo re santse re no tsoga re e tseba gore bothata bo wela mang le mang ene motho o thuša ke batho ge a kgopela thušo go batho ka nnete Prof ka baka la gore ge o ka re o sa phele gabotse o sa tsoge gabotse o sa je gabotse ka kua lapeng la gago wa palela ke gore moagišane wa ka pele wa ka mo mahlakoreng wa ka morago wa hloka le o tee o berekišanang le yena o tlo ba le mathata a magolo even le bebele ya bolela gore moagišane wa geno moagišane wa gago o phala ngwaneno wa agileng kgole ka baka la gore ngwaneno wa agileng kgole ga a kgone go tseba gore na o robala jwang o tsoga jwang o ja eng ga o je eng e fela moagišane o kgona go bona ge dilo di sa sepele gabotse magagešo a re a leboga re a letamiša re tlo kgopela introduction ke tlo thoma ka mo go wena kgaetšedi ya ka o ne o dumediša wa titsebiša gore ko wena mang o tšwa kae ke moka wa fa mma gore na ka mola tate le yena jwale le mma gore na jwale ke moka re tlo boela gona ka mo wena ka mowe o tle o re fegolele se borala ka baka la gore ge e le mampia re tloga re lapile melana gomme ke tlo kgopela gore ge ntše ba dumediša jwale o tšee di-phone number tšela tša papa o di fe bomalefo mo ke moka ba moletšetše ba mo hlalosetše gore jwale hlaga e ya swa ke moka a dula a le kopana madula a bapile gore le yena a tla a re fegolele se borala e no tamiša mowe o gogelenyana mo go wena mowe se kwa bolelela fase gore go o ne le voice ya fase o bolelele ka ela ya go omanya monna so Tobela ntate ka kapa lena Prof lena la ka ke nna Lerato Mashego ke tswa faseng la Denelton ka RDP phase 2 a re a leboga mmagorena Tobela lena la ka ke nna Thaini Monoge ke nna mmago Lerato ke tswa la ka RDP a re a leboga tata go rena Tobela kamalami usikhumbuzo suka eManyu stand a re leboga mmagorena o goge waya ka mo dilo tša ka mo distofong ka sanibonani mina igama lami nguPromise Mbuyane ngivela eThambo stand a re a leboga nankane le bolelela fase na le ge le omanya banna le no o bolela jalo Prof a šiba o ngwanešo ba titsebišitše ke moka ga ke tsebona mohlho mongwe pele ba ka tle ba re fa dikgang go na le se o ratago go se fetišana ke nagana gore ba thieletše ba rena gale ba re emetše re ka napa ra tšwela pele malome ka kapa ntle le go senya nako re kgone go kwa gore bothata ke eng family re ithuša kang family ya gabo rena e kgone go loka e be gabotse Lerato bušetša lekopelwana le ka mo go wena kgaetšedi ya ka
o lokologe o bolokegile o safe ditaba tša gago o di ale gabotse ka mokgwa o di adileng ka gona kua voice notung le ka nako ko go founetše ke bolela le wena wa diala gona ka mokgwawe o no tla le tšona wa tla le tšona step by step mme o tla be a go theeleditše mo e leng gore mohlomongwe ga wa o tlogetše tše dingwe o tla gopola baagišane ba lena ke ba mo e leng gore o tlogetše tše dingwe ba tla go gopotša thobela a ka re ke šetše ke titsebišitše leina la ka le sefane gore ke nna Lerato Mashego ke le garebele le mengwaga e 28 ke na le bana ba babedi ke basetsana o moane o na le 12 years o mongwe na le 3 years nna ke tlile pitšeng tše kgolo le hono ka baka la gore ke kgopela thušo ke motho tla išegago le hono ga ke tsebe pele le morago bophelo ba ka bohlakahlakane ka ga ya gona kwano le hono le nna motswadi wa kampele ga go nna le yena a re sa kwana a re sa nošana metsi le ge ke le papa ka le yena ga itla mo ka lapeng la gešo a re sana go nošana metsi ga botse kore ke phela ke tšhogile le ga itla ka lapeng kana ga itla ka lapeng o phela itla ka ntwa o manya ka baka la seemo se ke leng godimo ga sona ka baka la gore nna ke ile ka hwetša mo bophelong gore ke motho wa tshwenyang ke sedimo ka ge ke tshwenya ke sedimo ke ile ka feletša ke sepetše ka ya ka thwasa ngwageng wa 2017 e le gore before ke ya ke ile ga mama nkiša kolobetšong ka Sioni ka ya ka kolobetšwa ke ge ka thoma o lwala ka kudu mo go fihlela ke be ke tewela ka motseng Tsoko kwa Atteridgeville ke thwasa gomme a wa ka thwasa papa o ile a tšwelela yena a tla mpatelela ka fetša ka boa gae 2018 ke dutše ngwaga ke moka a wa ga re tla lukiša ka mola gae gore ke tle ke boele morago ke tle ke goroga ka semmušo kana ka goroga ba dirile ba re kwa go nkutsiša ka senke ke goroga le morwalo ya ka ile a šala morago ke ile ka nna mengwaga ke lebile ke sa hwetše mmereko ke lebile awa ke no rawa go tla loka go ko se gore ke boele morago ke ilo hlapa hlogo wa santle go sa kgonagala go pala ke thomo ba le ditoro tše mpi lebile ka pele ke la ke tswang go yona le mama le yena fela a e ba le tsona ditoro tšeo e le gore nna le mama vele be le motho gore o ba nthegile yona mo tseleng ya ka ya sedimo a fela a nkutuletša gore no sabe le dihlong ditia dira so bolela go bona selo se bolele so ntongwe le ngwe be ke ga ke e bona ke mmotša yona a wa go fihlela ngwago dilo di thomo hlakahlakana jwatše re sa tle re sa kwana re sa tle re sa boledišana le ka lapeng ke sa tsebe go gane boya le bothata keng yalo ke thoma ke lebelela bona ka molalapeng be ba bona nna phošo gore dilo tše ka moka diralang ka molalapeng di tla ka nna go fihleng mo lebile mama šetše a re ke hlokomeza bana ka molapeng bana ba gare ka molapeng ga ba dule ka khutšo ka baka laka le yena ga thoma re wa khunama wa rapela mo a dulang gona nako e ntši yena o phela le moteteme bjalo ga thoma ema a thoma khunama go tšwa ba re go tšwa taba ya lešata laka bjalo ke mmotšišo gore gane bjanong lešata leo nna ke na lešata nna ke no ba ke kgala bana ka lapeng ke ba bontšha yona tsela kane bana ba le ka mola lapeng be ba šile le nna bjalo go fihla le mo goreng no mama yena o re wa tshwarega botse moyeng o re ka mo lapeng a ke tliše khutšo ka re no a gona bothata a o kaone ka nna ke tliše khutšo ka mo lapeng ke sega ga o kaone sega seo setswe wa bona ke ge a thoma re a wa go ra gore ke ntho o e nyakang ka re a wa se ntho e ke e nyakang fela mantšu a ba fele ba mpha ona ka mo lapeng a nkuša bohloko ke phela ke balabala bošego le mosegare ga ke robala ke na boroko ka lapeng ka baka la mantšu le dikgogakgogantše di leng gona ka mola lapeng a wana ke ge ke tšwa ke ya kerekeng fihla ko kerekeng ke ba hlalosetša seemo sa ka kwa ga gešo gore no go fihlile mo tabeng gore bjanong ka gae mama lebile o feletšantšhitše mantšu a gore ga o kaone o bitšee seleng sa ka ke tšwe ke sepele nna ge ke dira ka mokgowere ke sepela ke ya gona mola kerekeng ka re kgopela batho ba ndudišitše go fihlela ke hwetša madulo a nletilego ke ile ka re ke leka go aga ndumba ka mola gae mama ke ga thoma ga wa yena a nyake dindumba mola lapeng le dihlare tše ke ditše ke ilahle ka moka le mašila ke tše ke beye awa le papa le yena ga wa tšea pheta tšeo di lahle vele le go ntšwatše papa gore tšea dipheta tšeo lahle a e gona ntho o re ke swere ke lefofunyane a gona sedimo mokhwe yale ke dipotšišo gore jwang a re yena gomme sedimo sa gage
molanto wa gagwe o mmotsa gore nna tshwantse ke tlhogane le dio tsewa ka mo gae a gona bongaka ge nka be nna ke apara dipheta ke latelela bongaka o ra gore a ke ngwana gage tshwantse ke botšhe mama gore ga botse nnete papa ka ke mang ene nna mola ke godile ke tseba gore e le yena papa ka go fihlela ke tshwenya ke tsona taba tša sedimo ene le gore o lwa le nna mpotsa gore ke tshwantse ke apole pheta tše ke lahle a ba feletša gona a re if ka nnete vele sedimo seo se gona go wene ke nyaka gore se bolele le nna setšo se bolele le nna se mpolelele gore sona ke bomang ba nyaka eng go wene ba bolele se ba nyakang go se bolele ao apeleng be ke tšhaba go fihlelela ntate le mme ba mpotsa gore no o se ka tšhaba o mokwele o re gore a kgone go thuša o nyaka go bolela le sedimo seo gore sona ke bomang ba nyaka eng awa nna ke thoma ke dira ka mogola awa yena thoma alwa le nna re awa a e gona nto eo motho ke tlabe ka motia ka tlapa ba nya kompheta ka patla ya gagwe o tsama ka patla o apara megopa fela ke mo ka gao motho mafufunyane motho o loya ke mmage a fela ntšha le mantša gore nna ke moloi nna ke nyako mmolaya nna le mama ke motse ke gawa nna a sankanyaka go dira so a ba rena ke le ka motšhelela ka ga bjala ke diretše ngwana party ngwa go fetileng ka ga wa e gona taba eo a re a wa e bia o ta swa nna le go nna le mama re sa kwana ka baka la gore paletše ke go pheta yona modirola re dira re o nyaka go dira go di ga go mmolaya bjale ka re paletše nna le yena le mama šetse ra gogana re sa kwana bjano ke ra gore re paletše o kgone kwana le lo mongwe ga go tlo romela o lo mongwe ka baka la gore mama yena o nyaka go mofetše o nyaka go mo tloša tšatšing ene yena a se motho goreng o tla tloga tšatšing le gona bjalo go tla ba go tloga rena nna o ile ba feletšantšhitše mantša gore sedimo seo sa gago se se ile sa tšwa go tšatša sedimo se reng ke mogadi a re sedimo seo ke sentšhitše mo go ene ebile se ka se tsogile se go tshwentše ene ga o ka solo go tšwela pele o apere dipheta tšeo se tlo bua ka matla go wena se tlo go bolaya so tshwantse o tše pheta tše o di lahla kwa kgole kwa o tšwe mo dilong tšewe le dihlare o sa ya go epong o tlogane le dio tše tša bongaka ka mo lapeng la rena a gona bongaka yena o apara megopa ga apara dipheta ga apara mašela bjale o be ke kgopela thušo godimo ga tsela yeo ka baka la gore le kgono ke timetše ge ke timetše ga ke na mothuši ga ke na mothege godimo ga tsela e ke e sepelago kane ke sa tlaišega ke sa bajwa godimo ga tsela e ke e sepelago ka nnete ke tšo bua kabina fela go na le mobile ba šotiša gona bjano ge ke ile go thoma ke re ke thomo o leka ke thomo o emelele ge ga re le kwišeng mo mohlomongwe dilo di ka loka a re le kwišeng mo mohlomongwe dilo di ka loka ke ge bona ba thoma boela morago ba re awa nto wa e gona a gona bongaka ga gona badimo okay o tswa go bina ke re ngaka Thobela o shota kae Thobela prof nna ke tša ke thoma ke boa ke thoma ke tsamaya ke checka tša bophelo ke ge batho ba mpotša ba re ga ka bina ka re joang ke dutše ngwaga motseng ba re go shota kae ga ba hlalose ba fore ba re ba lla ga ba ka bina nna se ke shotang ke go goroga ke nto e shotang wa di tseba dipheko Thobela wa di tseba dihlare Thobela wa mo tseba modimo wa gago Thobela alright o nkarabile Thobela mama o se dilo tša di bolelang o a rereša go na le tše a rerešang go tšona go na le tše a no ba a di direla yena self ka goba nna ke le mmage ke ile ka ba tšea e le bana ba ka moka ka ba bea fase ka ba botšiša ka re ga botse sebakwa sa lena ke eng ka mo lapeng ba nkgomolelela ke na le bana ba 4 ke bannyana ba bararo le mošimane o iteng ke ile ka ba ka founela le mošimane mo ba le gona ka re tla gae ke gona re tleng ke re boleleng ga botse go diragalang ka mogare ga lapa le ka gobane ge ke le kwa gae ke le kwa Mtetema ba mphounela ba mpotša gore ka mo lapeng a go bose eng ke ra wa tlogela ntša ka lapeng ke tlatla ke di bona nna ge ntšatši le ke tlang le nna ke sa emaema ka mo ke leng gona a ka le tlogela ke motho wa go fela ke e tla gae bothata ba lerato o rato re ga re kwa gae o re thabela ka ena nakonyaneo ka moswane o ne o tsoga tsupudi melomo ko sa tsebe gore ga botse gore bakiwang go diregang ke be ke te putsiše ke re ga o ra gore ka mantšu a mang ge ke itla mo gae mo motseng o leng wa ka ke tlo loišanya bana ba ka because ba kwana ge ke se gona mara ge ke fihla go ba le gagano o le o tšikela kwa o tšikela kuo so ke ile ka ba botša ka re go ra gore sera sa lena ke nna ka mo lapeng a o kaone ke tšo ke ituletše kwa ga mma ke tla re tšatši le lekwango ka re le kaone la mpitša la re mama a wa dilošidi le se ke la e betha santo a gona e kwala ka mo
ene tše ding tšona tša di bolelang tša gore o ile a ya Pretoria o bina nna o ile a nomphonela re o a bina kae mara ke ile ka ikuka ka fihla le mo a ba binela gona ka mmona ka ba ka boa le mohlai ja dintwaso tšeo re ile ra ya le tatago ile a ya tatago ile a patela dilo ka moka mo patelela dilo ka moka go bueng ga gage ke ile ka ba ka bona gore ka gore ke kgala a lekua ene a feditše dilo tšeo tša gage tše ba rengwa di dira ka ke kgopela gore a no tla gae tše ntšhi re tla bona re di bona ka morago o ile a tla gae ba motliša ka mokgwa ba motlišang ka gona ba nyaka tše ba di nyakang ka di reka ka ba lokišetša a fihla ba rile ga ba fihla mo gae ba mmotša ba re a ke re o gorogile mara wa goroga ka tshwanelo re kgopela gore ga o le mo gae o sekwa tša wa dira dilo tša ka phako nto o sante re o e dire sante re o berekiše sehuba sa gago ka re wa kwa ngwa gore ba reng a re ee ka re wena nna be wa reša ebe ke mothege ke re lerato ga o ka re o sepela mo tseleng le gona o ka re o ekwa o swantse o botse motho ditaba tša gage o se kwa tšhao mmotse ka re o ba fela re a nametše taxi ka mo taxing ke motho wa gore ga a thoma e bona dilo a thothomela e ba ka mokgomong ke mmotse ke re o be le maatla kore o be strong gore motho ga o kgone o mfisa o mmotse gore motho wa modimo eish nna ke tshwara ke bothata bo so ke tshwenyega so ke bona 1 2 3 mo go wena a re mama nna ke a tšhaba ka re o tšhaba until neng okay tšeo ke a di bona re di solvile wa feta wa fela nto ile nga ntshwenya ka lerato e tee lerato o ile a se dudišege after dilo tše ka moka gore nna ke be ke tle ke tšhike ke be ke kwate ke be ka mokgomong ke rato mo mae o ba sa dudišege o ba kena ka mo a etswa ka mo a kena ka mo a etswa ka mo a kena ka dingakeng tše a etswa ka mo be ke ra ke fela ke founa ke mmotšiša lerato mo kae ke ga koko batho ba modimo koko ke mang koko mama koko ke re okay ga gona taba dira gore o tloge mo ga koko o ye gae ke bošego okay mama go lokile tšatši le ge ke re ke a founa lerato mo kae ke ga koko kore ke di ka founa tšatšing ke founa le bile ka bo 11 ya bošego ga koko bošego bo boka o dirang a wa ke thuša koko o dirang ke re okay a gona taba ke a dira gore ke tloge mtetema ke tle mo gae ke fihle ke mmotse ke rato wena everyday o fodulela ga koko gane koko ke mang ke sa motsebeng fodulela ga koko jwang a re mama o tlatla o mmona wena tšatši le leng koko o swantse gore o tlene koko re o nyako go bona ke re koko o nyako mponelang ke lebaka le koko a nyaka go mponela lona ke le lefeng a re awa mama fo ya kua gore wa le tseba lena family ke re o tseba family ya ga mašego na a ntsebe wa bona gwa direga gore tšatši le leng a ye gona mo ga koko a ba sepele nna ke no ka mfounela a re ba re o sepetse o ile kae mo ba yang gona mo ke sa go tsebeng wa direga gore tšatši leng a tla dire gona ka mokgwa a dula ga koko 2 days 3 days eo a re a dutse kwa ga koko ka re ke dutse mola gae mo le jarateng ke tekolomakela ka bona batho ba itla ba theoga ba itla go nna ba itla gona mola ka bolelela le wa ka ngwana ba reng ke pušeletšo ka re puši batho ba le ba tla fa puša re a wa re tlang ke re ba bone a ka nnete ba tla mogane ke yena koko wa gona le ba ba sepela le bone ke sa tse gore ke bona ba nago ka re e bešetse le nakonyana ke ba lebeke a ba dula ba fihla ka dula stupung ba re thokoza koko ka rawa ka ba thokozisa le nna ka rawa ba rawa re tlišitše lerato ka re e awa ke a mmona ba rawa lerato wa tshwenyega ke re o tshwenya ke eng ba re lerato a wa o wele o sala e wa gwa maabane go diregileng le bile maabane nka be rile ra motliša jwa re hlokile mmotoro gwa diregang ka re e le gore o ruša ke eng ba ra wana re tsebe ruša ke eng maybe o na le badimo ba gabo eng ke re nana tše tša badimo ba nna le tla ntshwarela ke ditsebe tša ga lerato because a ke re dilo tša di tshwere ngwana swantse gore mmage le ena di bone gore awa ka nnete ngwane wa tlhaka wa sokola ene ga le gore lerato o nyaka gore dilo tše di loke o swantse gore a tle go nna dule le nna fase a re mama a wa jalo gona a re bone plane gore re dira jwang a se gore a ka mo tsamaiša ke ile ka memiša ke ile ka motšea ka miša gona ka kwa motetema ka moiša mo o swantse gore a hwetše gona thušo o ile a dula gona ka moe ra ba mo phetela ka mokgwa ba mo phetelang ka gona go fihlela le bile ntate wa ka mo lapeng leo a kgone go sepela nyako mmona gore ka nnete wa kgona na a re wena o tla šala le balwetši baka gore se se ngadišitšeng ke lerato ka mola ga mthakola a ke tsebe gore ke eng ka no kwa mpotša re mama nna ke sa boela ga reng ka re awa ke thato ya gago a le gore ga o sa boela gona a ke tsebe ke tla botšiša gore go diregang ebile le today a sang ke sa botšiša gore go diregang lerato a bereka a rwala dibeke tša gaga a boa gae sanke ba le molato no re a leboga ke bona o ka re tate o gona mola mogaleng tate o gona mo mogaleng mo
a sure o fetša go tswa o tswele a ba mo hwetša gape as long as ba sa hwetša tate mola Lerato wena ba re o gorogile ka mokgo o tlile gae ka mokgo o tlileng ka gona ke thaletše polelo ya mme ya gore o filwe melao ya gore o teketli jwale wena ga o teketli number 1 number 2 ga o laolege nkane o sa laolege Lerato ya se nnete ke a gana nna be ke tswa gae gantši be ke ya ke boa be ke rata o tekela mantšomaneng and then koko we ke thomile o ya mmona last year October le gona gore ke tle ke motsebe ke ile ka ya ka go hlahloba a ke ya go hlahloba ge ke boela morago ga hwetša gore ke botša mama gore gawa ke sepetse ka ya mothong o re 1 2 3 1 2 3 ka taba tša ka mo lapeng gore ka mo lapeng selo se ya re tlaiša ke sona se dirang gore go be le tlhakantswi ke ge se thoma se emella selo sela ke ge rena re bethana ka dihlogo ka mo lapeng ke ge ke mmotša mama ke re awa nna ke sepetse ka mokgo awa nna ka thomo tlwaela ena mokgekolong ke phela le yena ga go roša mathwasane ke sepela le bona ke shaela mathwasane ge a fela phone a re ke kae ke be ke ntse ke le mola lapeng awa re a ka tšeka a ke tse go fetša nako mang ba tla nkhapa if nako sa le teng awa ke tsogetše ga koko re ša batho nokeng le nna ke re ke te tsoše mo selo se be ke se dulišitše gae a ke re be ke ntse ke dutše bjalo ke tša ke thoma ke mohwetša hwetše gore mokgwekololo o goletše ka gae ga kokwaka o ile a ya ka kokwaka a bajwa mara senke ba mothwasiša ba ile ba no malafa then ena a ila sepela a thwasa bush so ka no ra o ra ka timela ga gadi ka ka mmotša ga gadi ka rawa ke a motseba re motlwaetse re mo godišitše mothong ke re nna ke motlwaela ka mokgo ke be ke ntse ke mothuša mo tabeng tša sengaka ene be ke sa bere ke le mahala si bunyane bo banne ya bone be ke boela le bona ka gae be ke fihla ke botša gawa koko mphile boka koko o dirile 1 2 3 nkere dieso ke na le baagišane ba lapa la mmemo lebaka la gore ke meme baagišane bake ke lebaka la gore Lerato o rata gore kapa ke re yena o re go ne a ke tsebe gore ke re ke phofolo ke sebata o noga gore o yeng ye e leng gore e ka mona lapela o ka re a ka kwa a e mentiona and ke yona e tlišitšeng batho ba babedi mo go ba bona ba le mo gore tše a di bonang ka kua lapeng la gabo ga a tšhaba o tšhabela ka mo lapeng la batho ba jwale ke ka baka le ke ileng a batle nke le bona batle ba tlatsetše gore ge Lerato a šalle a tšhaba ka kua ga gabo a tšhabela ka mo lapeng la bona ba bona eng ba tseba eng ba itemogela eng ka baka la gore mme ga a dule ka lapeng la gage mme o tswile ka gae o boetše ga gabo motetela o tletla a gata godimo ga yona gore na ka lapeng la gage o ntšhitše keng wa ya dula ga ba tlogetše motse a ke tse gore na ka mo go tlobolela tate kapa go tlobolela mme nke e thome ko la gore o bonang alright a e boele ka kua go Lerato ya a ye ka mola go Lerato thobela nna ka lapeng la gešo ge ke robetše bošego ke na le bona diriti tše ntsho mo la lapeng la gešo o hwetša bošego go na le arekeng le rebiši le ema mola gating ka montlong o tla hwetša go lla dipuni kore go na le mošito masenke a lla bese bošego ke robetše be ke tshwenya ke spiritual husband bošego ke robetše se ntshwenya se ngoga maoto ke sa robale ke hlobaela ke felela ke boroko then ke yona ntho e be e fele e ntšha ka gae ke ya ke nyaka thušo go nkalafa be ba nkalafa ba nthuša mo ba nthušang fela ntho e la ba re ge ke tsena ka gae ya nkapara gape e šetše ka gae kane ka lapa le la gešo a la thegiwa lapa lela ande ntho e le leng ka mola lapeng la gešo ke ntho a gale alright ge go tshwenya o tšhabela kae awa peleng ge e ntshwenya be go sena mo ke tšhabileng gona ba tsena jwang Lerato re tsentšhe ka mo thobela ba ga maphalane gore ba tle ba tsene ka mo ke taba gore ke kereka le bona ge ke kereka le bona ge ke ya kerekeng ke ba tlhalosetša seemo sa ka ga gešo gore gape ga gešo go diragala 1 2 3 go fihlela le mo ke tle o tswang ka mokgo ke ile ka re mama o ile a ba ntšhamantša gore ke pake se le sa ka ketšo ka ya go bona ka re nna ke na poleke ke kgopela go tswa ba mpeile ba re ba tla mpeya for the sake ya bana kana ke na boyo ke ge bona ba re ba tla nkamogela ba tsene ka mokgo gore ke tle ke tsebane le bona
go fihlela le papa a tla ba tseba ka lapeng la bona. ke bona ngaka ka mo emiša letsogo wa ga go shungaka bolela Thobela gore re tsene re mamogela na setse a tseya di-decision tse di wrong sekumuntu ofuna ukuzibulala a re ke phelela yeng ka re ke a tlhaka yaanong ra qina ra re o tlo sokodisa bana go kampane wa tla le bana bao ra tla ra go hlokomela le bona as long as re gone go tloqisa re go keep busy o ska dula o nna o nnoši ka rona le stress. Thank you. ke gopela go bolela ka mo go lerato ka mo ke rata gore motho wa bolele dilo tša di boletseng ngane e ke bolela le ena a ke rate ditšhepe na tšhepe tate o gona o gona alright lerato ge o ile ga kae ka molapeng la batho ba ke thomile o kereka le bona ke ra go ya ka baka la mathata a beng a go ntšha ka lapeng la geno o ya ga bona o ile ga kae wa beile ga mathomo motho be ke phela le ena ka mathata ba ntshonya ka ga gešo ke ena koko mama a mmolelang. And then ge o be o le ka mo lapeng la batho bake papago o tlile ga ya tla go lata ka kua go bona nke o hlalose party e Thobela papa o ile a ngfounela le mokibele bošego a re ke ya founa ke go hwetse founung a re o mfetišetša molaetša o tšwang go molwantwa gore ba re tshwantse ke ntšhe dipeta ka baka la gore le hušileo bjalo yena o gahlanyetša le taba ya gore ba re nna ke tšwile ka gae ke ge ke mmotša ke re no be go tshwantse ba go botse gore go diragetšeng gore ke tle ke tšwe ka gae bona ba re nna ke tliše khutšo ka gae ya gona lethabo ka baka laka bjalo nna ka re a o kaone ke tšwe maybe go tla ba le khutšo yeo ka moswane gantse ke ga mfona ya gago ke tla o tla re tlo dula fase re bolele tšatši la ntse re a etla mama ba ntša le gona fela mama a sanke ba bitšiwa nna ke mokry-ile gae be le sontaga tšatši la gona ka fihla ra dula fase a dula le nna le ngwana ga yang latelang a re yena ga botse se segolo se ba se tletše be le taba dipheta ka re okay ga gona bothata a re hleng wa o dintšhi dipheta tše ka ga ke tla dintšha ko pele a wa ra dula ra bolela pizampotša ka tona taba tše tša bodingaka gore ye dingaka a di bereke dingaka eng mama a zanka bitšio mama ba ntša dutše ka ntlong a zanka bitšio gore ngwana shu o re 1 2 3 bjanong re dira jwang a ile so papa a ntšha bogale ba gage mola re yena a nyakele go bona mama le bile a monyake a bang eletša la gore ke sepele ke ye small court ke o bulela mama case ka taba ya go ntšha ka lapeng ka mmotša ka re no nna yeo lebile be ke se mo go yona ke nyaka gore ke tšwe ba tla šala ba bona gore bothata ke eng ka mo lapeng ge nka be bothata ke nna go tla šala go bonagala gore bothata ke eng wa go lokile ke tla ya gona moo bošego ba ntse ke ra founa re gomme ke boletše le mogalabe gore go seng ke tsoge ke tle Denelton ke tle ke go late ka o ka homola ke ra re a bolela yona tabela gore yena o nyaka sedimo wa sedimo se bolele le yena gore yena ga re nna ke re ke a lwala o tla nthusha jwang mo bolwetšing bo nna bo ntshwereng ka nke lla ka dipopelo ke lla ka mekokotlo mara sedimo seo a se bolele le yena ke re no go na molato re ke a mo tshepiša o tla bolela le sona sedimo seo ka mantaga ke ga thoma etla ka di afternoon be le around bo 3 a etla ke nna ola ke thoma ke ntšha sedimo seo ke re ke a mo gahlanyetša a lwa le nna a mana ka kwalata a wena ke nyako bolela le yena re mo gopela ga tsene ka lapeng a wa lebile nna ke bona ka o nyaka go mpetha ke re ke emela ke itšwile ka gate ka ba pateng le yena ke re ke emela ke tsena ka lapeng ke gopela ntate ke re boleišanang le yena theoše moya ke re kgone go boleišana le yena ke dire ka mokgwa mpodišeng ka gona a wa sankanya go nkwa a ema ka maoto re mo gopela ga nne fase a lwa a re awa ntwe ke mafufunyane motholo ya ke mmage maganyane o ka rene le tate mo mogaleng tate le kae re gona le bolela le ngaka Mremi mo ke ntate Mremi le boledišanang le yena ke ne nnete gore ga botse tabashi o ka re ke tša morwedi mo a ke tšee founu ke efe malome ka kapa o ka re taba tše o napa di tseba ga botsana goba ke ele tšona malome ka kapa nke lucky nke o ye mola o ye ko groupung
ya rena moe nke ke nyaka go theletša clip ya Lerato mo Lerato o ntšhabela ka ditoro ntate le gona a re a leboga kgoši yaka mosegare ke boletše le lena e fela re paletše ko gore re boele re kopane gape mogaleng ke tlile go zale ka foune re foune ga go le isa kene ka pele tsa diphumana foune ya lona ya bobedi le yona lona ka foune la sa kene a go ne molato re na le mogekolo wa geno ka mo re na le morwedi ya go ka fa mo e leng gore lapa le la a gago jwale ka tate le na le mathata mo e leng gore mme o tswile ka gae gone jwale o dula ga gabo ge re bola ka tsela ye ebile go kwagala gore yena le morwedi ga ba kwane ga botse o ka re gone le mo ba gatanang dikgontshe gona jwale ka tate ke eng se o se tsebago mabapi le mathata a lapa le la gago ga ke tseba gore mme o mo rakile ngwano ka molata motseng ka mo khutsetsa lapeng ya ka molatile e le Mantaga ka mo khutsetsa lapeng ka re mme a tshwanela go mo raka ka ntlong ya bana ba rakule mathata ke tsebana go le ona ao ntle le taba ya gore mama o rakile Lerato mathata a Lerato a gore go ka be gone le sebata se se motlaiša go ka kua gae ebile se modia gore a be a ska dula ka go lokologa le a e tseba o batla o tlhakise o bolela ka ya badimo ke bolela ka ke be jwang ke bole ngwano o re go na le selo se o ka reng mohlomongwe e ka ba e le spiritual husband phoofolo tsoko ye e motlaišang e mogoga ka maoto e motlaiša ka tša thobalano le tše dingwe le ya itse ba yona wa e kry-a clip mo groupong prof nko swara so ke lokiše tabe ya group ya clip le ske la drop papa alright tate mogolo malome ka kapa o sa le busy ka se sengwe mo ke gopela go botšiša mo ka lebaka la go hlompha nako ka re nako a rena ke enyane a se nako e o e kao Lerato Shuena mo ke ngwana lena o nyaka thušo taba e ya gage ya sedimo le dumelelana le yona taba ya sedimo sa etswa Pitori a Trashville sa ilo thwasa ba nja 38,000 e se ditse gagolo ya ke bone sa bereke o bona e sa bereke se ke patetse 38,000 ranta alright ge a ya go thwasa kowe o le boditše a šetše ya le kowe goba o sepetse le lena la moria la jwala mo gae la mo phasetša badimo ba gage ba tseba gore o kae o iketse o ka re utlwane le mmage nna ne ke tseba le mmereko Pitori ke ntse ke mo patalela gore a kgone go ja le mona hiristeteng marobalo okay and then ngaka ya gaga a senkela re ge le ya go fihla mola ka ge ngwana a tikišitše la mmotšiša gore taba ge ile so re tšwela pele jwang nna ke ile ebile ne ke tsetse ke re ke tlhapela matsogo ya bona ausi ba ka bankgalemela ba re no ke ikene okay ka re ne ke sa mo dumelela ke re go ya ngakeng o isa ke batswadi ga o ikele o isa ke batswadi ke dumelelana le wena o ka ikela se go hlalosa gore wena le batswadi ba gago ga le na kutlwano jalo le go sena ntho e jwalo ya gore yena a ka ikela kwa ka ntle le nna alright jwale a ke botšiše mo tate mogolo Lerato Shuena o buile thwasong le mo pateletse 38,000 Lerato Shuena o re yena o rutilwe dilo wa di tseba kowe ka tšatši le Lerato a boa be le gona ai nna zange ke ba gona mo nna ke no patala tšhelete ka emela kgolo a kere ke mme maaka ne e le ngaka mogolwane ke tswa dingakeng ke tsetse ke dingaka procedure ya bongaka ke a e tseba ga se ntho e mpšha mo go nna then ge ke bona e le wrong ke emela kgolo ra e a se yona e ke ya go leboga motswadi yake ba le Lerato Shu
ka gare ga lapa o Lerato o dulane le mang ba teng bana ba ko bona kaofela alright four bana ba ba re mme wa sa dula mo o itulela habo thata borki okay mama ka mo gare ga lapa le morakile ga ke a moraka RDP ke ba reketse yona na bene ke tsela tronko ka ba rekela a re bintele ya rona ka fumana e rekisitse ke nna le ntlo tse pedi wa bona ka fumana direkisitse ka ofela ene ke na le ntlo ko to scratch ala mo gauflisi ya buso e bona go ya marble hall yes yeah yes ne ke na le ntlo mo ka fumana direkisiwe ba se mamo ba dulang na le ke tsere ke le tronko ya re go khutla ka ba rekela RDP gore ba se ba tsamaya ba hira ba le mo ba dulang ga gona motho go morakileng ga ke na pele e jwalo o ka se rake mme ba re bana ba sa le ba le bang ke a go leboga e sware jwalo se ke wa drop mma go Lerato o shetse le bana ka ga gago alright papa o re le shadile le rekisha dintlo tša gage yena a se gona o a re resha a ra rekisha dintlo ntlo e re rekishitšeng ke ya Toskral re bona le seemo se re dulang go sona we re shotse re sokola ka re o ba se gona a le tronkong mara re ile ra zama go boledišana le mmaga a sa phela ra re mmane re kgopela go bua because mo re a sokola bana be ba kena private school ba palela ke dipatela di-school fees go sa batswe mo ngwaga o ya go feleng Lerato a yena ke ena motho a mathoma ileng a tshwara ke stress sa le ngwana plus ke ngwana ba re o rutegile then ra re kwana le ba gabo ba re awa a le tlo tlhaka le ka se tlhake le dula kgolo mabololo ke pleke e latlhegileng ka koa ke ga mang le mang o mongwe le mongwe tebeletse so nna be ke palela ka bane be ke sa bereka e nako eo then ra tša ntlo ile ra e bušetša go mongwe wa yona ra e rekišetša motho o mongwe re bušetše go mongwe wa yona a re nea tšhelete ra boela gae ra dula ka bogadi ka ga matswalake ge le rekiša papa ka gore ge motho wa le tronkong re ya ra mmona le mmoditše mongwe ile ka ya motho Witbank la mmotša ka bolela le yena ke nna be ke rata o ya kwa Witbank ile o bolela le yena okay a bona bokaone yena a le bona go lo ka mokgwa bonang go le dira jwang ka dira ka mokgwa yena ntaeletseng ka gona ka ba ka boa ka tla gae ka ba ka boa ka tla ka kopana le yena ka gore o ba tshwere a re go tswa a tšhaba maphodisa a o dula Brongor ka dula Brongor ka tloga mo bogadi baka ka Brongor ke ile kopana le yena a re ke mo tlišetse tšhelete ka gore mogala bjaka a ke ya go bolela nnete ke motho le dikgarebe o ba šitana le kgarebe nngwe ba re nna ke tšee tšhelete o ke efe kgarebe nngwe leina la gago ba re ke kgosi moya ga gago robale ka khutšo because o robetse wa tsara re ema go Lerato a re sken ra isha kuane a re e bušeng a ye mo go Lerato ngwana shudu la nnoši ka gae ke nyaka gore re be mmo godimo ga taba ye ya ntwa ya gago le mogalabe re tlo e bona ka thoko a re fetšeng ye pele ngwana o dula nnoši ka gae ngwana o thwasitše thwaso ya ngwana ga le kgotsofalle and then ngwana ga a goroga ga botse semmušo papa o re nna ke patetše ka lebaka la ge ngwana ka ke mmona ba re wa sokola ba sesi ba ka ba re ke mothuši ke ntšhitše tšhelete so Lerato shu o gae šuro le dipheta Lerato o a sokola ebile o ile go baagelwane so ngwana lena a ka se ye go baagelwane lena le gona papa o sa phela mme o sa phela then ngwana ke yena e leng gore no o goga boima so taba ya ngwana re solva buang batswadi ka gore ba re a batla ba Moroka taba ya ngwano gore solvege le yena o swantša be le nnete ntwe ke nyakang ke kereile mo o theeletše ya ke story sa today sewe wa bona re lo wena ba loria wa mara thietše be go bolela wena mo nna ke lebetse wa e gopola nto ba nyaka gore kušana e bolele before ba go bapalela yona taba ya nyaka ngopotša yona ke taba ya gore papa o mpoditše mantšwa gore nka se dule motseng kane mo ke dulang gona sebata se gona ko se ke boele RDP mo sebata se leng gona mola ke dulang gona sebata se gona sebata se ka kwa lapeng la gešo wa RDP ene mola papa le gore a ke nna ke ra ke tsebe sedimo seo sa gage se a reng ke molantwa se se mapešang mekgopa se mo tsamaiša ka lepara ke ga re go mna tshwane ke sepele ke boele ka gešo mo sebata se leng gona bjalo ga ke dulišege ke phela ke tšhogile kane le ene wa lwa le nna ka taba ye ya dipheta wa tseba prof ne ngwano a ka se kry-e thušo as long as
a sa be honest a sa bolele nnete ngwanoki o re mmage ge a moraka o mmoditše gore o mo palliša go phetha ditaelo potšišo ko gore ge e ka ba mme o boditše o gore o mpalliša go phetha ditaelo a sa dule le yena ke taelo tše di feng tše e leng gore ge ngwana a le ka gae mme o palela ko go di phetha na. Secondly, Thobela ntate ka kapa leina la ka ke nna Lerato Mashego ke na le mengwaga 28 ke dula RDP phase 2 na ka lapeng la resho re ba bane ke nna firstborn batswadi ba ka ba ile ba separate mme le tate ba ile ba separate khale then papa yena o dula Middelburg le mosadi mongwe le bana mama o dula Motetema ga gabo o wetse ga gabo nna ka lapeng be ke dula le bana ba resho re le bane le bana ba rena nna ke na le bana ba babedi then ausa ka le nna le bana ba babedi piano go na le kgwedi engwe mafella kgwedi mma o ile a itla ka gae a re ke pake se leng sa ka ke tswe ke sepele ke mo padisha go rapela ke mo padisha go dira go pheta ditaelo tša gagwe ke sa tsebe le iswa ya re sa pele aga ya go bona we Thobela awa go tsatla go di maseseng phate o ke ilibetse o e buletse vele ka baka la gore go ga bantšhe mantšwa o re ka mo lapeng ke le shata ke na le shata ka mo lapeng ga thoma go rapela go fojwa shata laka ga thoma go rapela go fojwa shata laka a thoma go rapela go fojwa nna ke mkenyetša dira ka mo lapeng. Alright, pele mama o bolela le ne tumelo tše kae ka mo lapeng la lena? nna ke na le tumelo teng ke rela re ke ditumelo tše kae tše di renang ka gare ga motse wa lena? a ke tsebe re nka tlhalosa bjang gore ke ditumelo tša mofuta mang mama ka mo lapeng la lena ke ditumelo tše kae a ke re prof o le ka go bontšha go botšiwa prof e le ka gore ge re le bana ba motho re le 4 o a tsena kereke ya gage o e le ngaka o la a dira eng ke ditumelo ka moka ga tsona di ka re ga lapa ka gare ga lapa la ga go ne tumelo tše kae a ke tsong ka se re ke tlhalose jang ka gore go na le tumelo ya bongaka go na le tumelo ya bokereke. Alright, wena o mo kereke nna ke mokereke wena o ngaka ke kgopela go tswela pele ga nna ke tswile ke thetha mo le bana awa mme le ntate mo ba mpona ba re awa bošego so le bana go diragalang ke ge ke ba hlalosetša ke ge ba re awa tla o te hlogo ka mo for bana ba gore ba se ka hlagela ke mathata ke itse ke sa dutse ka mo motseng owe ke ge papa a ngfounela a re ka tla ka ga re tle re bolele awa le nna ke ya ke kitima ke re awa re o bolela re lokše ditaba a ke fihla ka kwa lapeng ke dula fase papa o re go nna ba re ke ntšhe dipheta badimo ba motse gore ke ntšhe dipheta ke di lahle ka baka la gore ke tlogwa bona ba nyake ba dingaka ka mokwe dingaka ke maka a gona bongaka le bila ke na badimo ke na le matimoni awa ka ra go na molato ka boela morago ka re feditše o bolela ke ga itla ka ntwa mo lapeng le la gape a boela bobedi a itla ilwa mo lapeng la batho a itla a re go nna ke boele morago ka baka la gore sebata sela se mmoditše gore mo ke dulang ye sona se dula mo la RDP tshwantse ke boele RDP ka gore se yang hloka mo la RDP ene ge ke bolela le wena so ntate ka kapa papa ke motho go sepela ka lepona ga ke be ke inyaka mo o nkole ke botša tate gore tate o tseba eng ka sebata se se leng ka gae tate o ile ga a tsebe and then go nduale o re tate a re sebata se mmoditše gore ga a gona ka gae se ya mohloka gore a re ke ka nako a tšwele a dula goba Lerato Thobela ke lokiše mo ga re sebata ge ke re sebata ke hlalosa molanto sedimo sela se bolelang le ena ke go se bitša sebata o re sebata se re ke ka mokgwa a se bitšang ka gona mohlomong ke šaeditše ka go bolela tate taba ye Lerato a e bolelang a re le tsamaya le sebata se se bitswang molwantwa o bolela nnete ke mogale molwantwa ke noga metsi le tsamaya le sona ke noga ya metsi alright ke ba ba ntshwerego o ke ba ba go swere ke noga ya metsi ke mogale molwantwa noga ya metsi alright jwale sa dibata ke go kwa ga botse ke no ba ke palela ke go kry mmereko
o re o completile o feditše everything pa ke nnete be ke mo patelela ke nna ne ke mo patelela kwa Motetema kwa bjale gano wa o gana lerato sho o gana lerato ebile o phaya diatla gore a o nna ka patelela ko wena a wa patelela ke papa wa school fees ke nna ke tsene ka NFSAS then papa o thomile mpatelela room after 6 months nna be ke apply ko varsity ya CTI ko Pitori ke ilo study sha BCom ka last minute ka January fetjo ke ra di result ke ya ke timashide di result ko se ke tsamaya papa re sekolo se la se atura nka se ke sa ruisha kuo ka thoma tshwara ke stress wa tla mme o mongwe o tsebana le mama ka tša dipolitiki a rawa le ka se ke la emisha ngwana a tše gap ye mola a phasitše ga botse so a ntšea a nkiša palo di bile be go tswaletše ka ni mme o lona le di-connection tša gage a ankenya o tsene sekolo ka di-connection wena rena bana ba rena ba sokola o ile sekolong wena ka di-connection wena nna re bolako go ya madi-line di-politician di a tsena ka gare lena la nyakelana space onkgopeletse mara benkgopeletse be ke llela go ya sekolong be ke na le fišagalele go ya sekolong vele ke motho wa rata buka ya go bala vele ke nyako bona ke rutegile go feta le tše ke nang le tsona di sa le tše nnyane last day ke apply tše UNISA for teaching then due to space yang reject so ka re ke tlo le ka gape ngwago wena ngaka lerato pa nna ba tsare be ke duma gore re mo support-a fetse mo go ne go bošaedi gona le tle le mo thuše le bolokiše ka segagabo o mmontšha mola le mola a kere mara se ke se ratang kore se segolo se ke se ratang ka lerato o re o sa nyaka go tšwela pele ka sekolo go etša ka mokgwa e leng gore o rata ka gona lerato ge papa le ge e le gore o ile apa ntle batho ba mo amogela ba bona re ngwana o nyaka go tepolaya batho ba ba modimo ba le lotetše ngwana ene go ra re ngwana o hloka tlhokomelo ene ke kwešiša gore papa ge e le gore o ne lapa le lengwe o wa le supporta financial a ke re wa lefa tšhelete a lefe na le nako marifa mara go ntša tšeo la ka taba gore ga a sa nayo ba mo tshwere matsogo o broke mara ka nako a ne le yona ke re ba a lefa lerato gona mengwaga e fetileng gale gape mo bophelong a se gore papa o tlo supporta ngwana go fitlhelela papa ekgwa papa o godišitše go tsentšhitše sekolo o lekile ka mokgwa ka kgonang so bonnyane bo a lefang bo amogeleng bona o kgonne o ntšha 30,000 a go patelela thwaso ke bo papa ba bakae ba ba ka ntšha so o ne dipheko a ke re lerato o ne ditlhara ke re lerato ke eng ntho e palelišang gore dilo tšeo tswang go di berekela tša 30,000 go swana le ngwana wa ba ileng university maybe a studiša course e rileng le golle o ne degree ya mmerekela wena degree ya gago ya ditaola ya go berekela eng wa e sa bereke a ke re be ke sa tswa ke ba le moago ka molalapeng be ke sena ndomba ke bona ke thomileng ke re ke ya ga ngwago ke re ba re a wa ba nyake ka molapeng mara bontšha batswadi ba gago bokgoni ba se o tswang go se thwasetša le ge ba ka go riela mokhukhu bontšha batho gore wena diatla tša gago di tletše ka kalafi di swane le ba ba amogelang ba bona batho ba ba modimo ba go amogetše ba bontšhe gore le wena o kgona go amogela batho and then o kgone go thuša batho batswadi ba gago ba lela ka gore o sepelanga ka tšintši and o consulta o le ngwana o nonnoši and it's wrong gore wena o nonnoši o tsamaya o consulta le dingaka tše o nonnoši and gape re boe re re no batswadi ge ngwana e tswa ya go consulta batswadi ba be ba le kae gore re ngwano o fila ntwela gore ka mogare ga lapa ke ne ke nnoši mama wa e le tlogetše lerato a nnoši lerato a ra mo tlogela nnoši and a se gore ke thuthile ke dula Motetema ke aya ke ka gaya gona motho no ba bashimanyana fela ke fela ke ya gaya and se se ndirang gore ke Motetema ba se tseba bana bako because ka mola lapeng le la ra sotlega a gona bereka bana ba ka ba bereka ke bereki mara go dula le motswadi o lebeletse bana ba re mama re tlo yang re jang mama re jang ge ke le Motetema ke na le bana beshu ba fela ba mpha bonnyane ke kgone ba romela 100 rand ke ba romela 50 rand ba kgone o tlatša mo le ba rekang gona lerato ka go se theletše ga gage le bona batswadi ba ba maamogetšeng le nna godimo ga bona ke a ba blame because ba ile ba amogela lerato and nna zang ke ntšha mantšwa lerato tswa o spedi ke ile ka re ga o bona o ka re o godile a o wa ngwanaka o ka no tswa batho a dinyakela pleka gago a re vele ke tlo sepeng ka re go ra gore ka mantšwa mang o a tseba gore o ya kae a ra ke tsebe mo ke yang ka re o ka se mphetole ka mokgwa e le gore ke bolela le wena ga botse
nna ka moraga ke thoma ke a lebelela ba mpotsa Lerato a sepela bošego sepetse mosegare o ba thuta ge ke tswile ke maloba ke tlile mo gae ka tloa ke fetša matšatši ka tswa ka kwa godimo ga bo ngwana gage ga bo setlogolo ga kokwa ngwana gage ke ile ba hlalosetša ka taba ga Lerato boditše batho ba le gore yena ka mola ga a thwa sa direng maybe ba maalafa maybe batho go jwa le batho ka montle ba mmotsa gore ba mmona ka re wena o na le makama ne re ke makama ba bona mama ema pele ba blame ya bona ke eng ba ke ba blame gore ba amogetše Lerato nke be ba direng ba ile go maamogela ba rwala Lerato jwale ka batswadi ka ge ba na le tlhokomelo ya motswadi ba na le pelo e bohloko go amogela Lerato ba rwala Lerato ba Lerato a re ka ga geno ro kwa gore ga botse mama gago o go rakela eng ba ya go kreya mang ba ile go kreya nna bolo gona ke le gona gae nna ke be ke tla gae every week maybe ga bedi ga raro ke atla mo gae Lerato ga a thothe ge ke le gona ge ke thoma ke shifta ba re o tswile ka kribai o tswile ka eng sa mathomo ke fihle mo lantlong ka bula light ka kra di light tša gage mashila ga se gona ka re ga Lerato e shite kae mashila ba re ga o tse gore Lerato wa thothe o ya kae ga mang le gona o lebera ka motetema lena ke dula motetema ke na le go fela ke swara di-peace job gona kwa motetema okay all right Lerato why wena o thotha o sa botse batswadi gore wa thotha Thobela a nna ka bolela gore ke a thotha ke dirile ka mokgwa wa boletšego mama o itše ga o kaone o tšee se leng sa gago ka mo lapeng o tswe o tsamaye ene o ba lla le tsona tšatši leo o ba lla dikeledi a re ga ke tliše khutšo ka molape ka bona gore motho o kwa bohloko ka baka laka ka be ka re ga go dio tše ka moka tše di diragalang ka molapeng le ke ka baka laka ga o kaone ke tšwe mantši ke wa boletše kare ke tlo tšwe go ka o kaone ke tšwe kane ke sera ka molapeng la gago ga ke tliše khutšo ka ge a bolela re le ga a re wa rapela go tšwa lešata laka ga a rapela go tšwa nna ka be ka mmotšha kare baporofeta bao o ba sepelago ba phela ba ntšha nna gante bona wa e ba sa lokiše taba e leng ka molapeng ke ntho e ke e boletšego be ke ntse ke sepelantša le gona wa tseba mama every Wednesday and Friday ke a tswa ke a sepela ke a kerekeng ke nopa ka dio tša ka mo pekeng ke ile ka sepela ka ya kerekeng beng ka se boele go wena ka mmotse kare gomme go lokile ke sepetše aowa a ke re wa ntšhitše mantšwa motho o be ke re ko mmotse be le papa fela ka hlokang airtime ke ge yena a tlotlang a nnyaka a nkgwetša ke ge ke mmotse ke re aowa gape go diregele taba e so nna Thobela pele malome ka kapa tsena ke kgopela re o nompotse o nyaka re go thuša kang ga botse Thobela nna Dr. Moremi ke kgopela thušo tabeng ya ka ya sedimo le ke ka tabeng ya lapa la gešo gore ka mola lapeng la gešo o se ka ba o mongwe le mongwe a gogelang kwa le kwa cause nna ke dula a re tabeng ya lapa la geno o nyaka mama go le papa go ba boelana aowa Thobela o nyaka ka lapeng wa mama o šikinya tlhogo ka pela so Thobela tate Moremi nna gae ga gešo ke nyaka lapa la gešo le be gabotse ke nyaka mama le papa ba kwane ba tlogele go lwa ba re kenya mo gare ene kudu balwa ba nkenya gare o wa foša le yona wa foša nna ke sa tsebe re tshwantse ke eme saeteng la mang ke thega mankane ga ba ilo ba kopana peleng nna be ke steng ba foša jwang so like ka mantšu mmago ka motšhabe le ena awe le ena wa eng wa bona mmao eng wa bona ene gantši papa ene o sola mama go dio tše ka moka yena a na phošo sone nna ke o monnyane gore nka tseba taba tša bona ke nyaka gore ba kwane godimo ga seemo sa ka godimo a bophelo ba ka le bana ba gešo gore le gone ka moswane le rena re be batho tate mre wa mo kwa Lerato a ke tloga ke mokwa a ke dikole ka ofela taba seo ntse ba di bua ke ka ofela o re wena le mama le kwane gore le kgone go mo thuša a ke re mogolwana ga ke hlalosa ke re ke dula ke mo thuša bale ge ke ba thusitse tla utlwa ba fitlha go lona ba re ga ke ba thuse le gona leo ke ntse ke mo thuša ke re ke a mo lokollwa gore a tswele pele ka go thwasa ga ke mo ganele ke a mo lokollwa papa o re o tla go thuša gore wa go lokolla ke eng a ke re ke tlomisa dingake a ke re dingakeng yena ba tikela a ke ne ke mo ganela nna ke re dingakeng o kosa a ise ke nna a mprove gore o na le badimo a ke re ntate ke a sho ke re mo ke tswang ke mme wa ka ke ngaka nna pele go le ke mo fumana ntse le ngaka ene ne se ngaka e nyane ne tloa le ngaka e kgolo o Lerato o gana wena gore o mo isa ngakeng nna ke batla mprovele ke mo ise nna ka bonna ngwana o isa ke motswadi jalo bona ba iketsetsa gore a re be so mogolwana ko bibeleng ba re hlompha mme wa gago le ntata gago jalo ga gona respect ke yona ntho ngwana a itirela
bjale ka re se ke berekile bogole ne ke a utlwa re tabe ntse e tswela pele bjalo ke re atšhe e re ngwano a ka no tswela pele a ikele gana ko dingakeng tsa gae a se ka re nna ke meema ka pele ka re nna ke meema ka pele fela ke le bongaka bo a ke bo utlwisise lebitso la gage la pele o rile ke ena Ngome Zitha la bobedi a re ke ena Mannoge la boraro a re ke ena Nyoka ya Mazi la bone o rile ke ena Mokgabudi le la mafelelo la le le tsore ke Mokgabudi 4 ai 4 mabitsa gane wena o mang mona Lerato nna ke nna Nyoka Manzi Nyoka Manzi ke mang ka kwa ga geno a wana leina le lile la ntlela ke robetše be ke šetse ke tšo boa thwasong mara Lerato le a tseba gore ge re bolela ka go thwasa re bolela ka eng aowa thobela nna ke tsebe a o tsebe ee thobela ge re re ngwana o le badimo o tšea merwalo ya o mongwe ka gare ga lapa o e leng gore ile ba ngaka a tlogela merwalo ya gage ebe ao thobela wa nkwešiša thobela ge e le gore modimo wo a go swere go beile lerato o tlo go swara ke lerato o ka sware ke modimo o sa motsebeng ee thobela so wena o swere ke mang ene before a araba o re leina le la ke Nyoka Manzi ne thobela le tlile a la tla a le ku o le kerile šetse a buile a le ka mo gae then le o le kerile mo le kua ke Ngome Zitha ke Ngome Zitha thobela ke mang Ngome Zitha ka be le gageno kukwaka mmago papa mmago papa go ka nako wena o belegwa ba le kae ba le gona o ka se sware ke motho wa belegeng wena o le gona o go swara jwang ka re wena nako o belega o belego o swere nna o ya gago so motho a le gona le mo lefaseng nna o ya bongaka a bo kry-e ngwana a šetše a phela le gare o ka se sware ke badimo ne 16 years badimo ba swara ngwana go tloga ka letšatši la mathomo go o thoma mama go a šegofatšwa ka wena o thoma o ntšha sello sa mathomo ke nako badimo ba tsebang gore wo ke ngaka ke moporofeta badimo ba ka sentate ke ne 55 years ba re ke gona ba etla go ntshwara bongaka bo fetele Lerato bongaka ke nneo ye o belegwang le yona ge modimo a re o tlo ba ngaka a go kgona ga le ro ka tšhentšha bongaka wa ba moporofeta Lerato wena before o ya go thwasa le ge o le ko thwasong le ge o buile ke eng ntwe o ka re convincang ka yona re le ka mo le ngaka a le mo le ngaka a le mo le mmago a le mo gore wena o ne badimo wena ka dipono tša gago mohlomong ka bophelo ba gago ke eng ntwe o ka re convincang ka yona gore o ne badimo ke le convince bjang so o ne badimo wena e thobela ke tseba bjao o boditše ke mang re ko kerekeng ba ile bampotša a ke re peleng be ke le mosione ba ile bampotša ka kerekeng le dipono tše ke bang le tšona bošogo ke robetše ka kudu gantši be ke re ke robetše ke lora metsi and then ge ba go retša lebeya kua go tšwele leina la mang le ena Ngome Zitha o and then ka morago wa tšwelela Nyoka Manzi aowa Nyoka Manzi tlile ke šetse ke le mo gae Ngome Zitha ka sepedi ira gore kome a dira ye kome a dira o le bona le ga botse leina le fo wena aowa Lerato wa bona tsela sedimo e nyaka o e direla research thobela kgopela go tlhalosa mo wa reša ntate moremi gore e nyaka research ene le gore ke be ke feletše ke le ka mola motseng ole be ke timela be ke bereka ka nnete mehla ke tswa go seng ke re ke ya mmerekong be ke timela ke no tsena ka taxing ke no bona di-building ke sa tle ke sa bona mengwago ye ke e bonago mo tseleng ke timela ke fihle mmereko ko toropong ke round the pleke one ke timele le mo ke berekago go fihlelela mo ke bona gore awa mose mo ke alwa le gore ke tle ke feletše ke tsene ka mole ke ile ka palela ko go tsoga ka fona ya mama ka re mama ke palela ko go ya mmerekong a ke sa tseba gore bjalo ke direng mama a re ke founele papa ba tle moo ba tle ba go tšee ke ge ba mo founela ba ngfounela a tla mo a ntšea ra sepela ra gona mo motseng oo le gona mo motseng oo ke ke laeditše ke auso mong ke bereka le ene ke ene ba phela nthuša ko mmerekong ge ke phela ke wele ka mehla ge re fihla kwa motseng oo ke ge ba re hlahloba ba botša papa gore ngwanoko wa tshwenyega e re go riele research thobela mama ka nako go belegwa Lerato go be go le jwang go diragetše eng ka nako go belega Lerato ke ile ka thoma ka Philadelphia hospital
ka fihla Philadelphia ke santse gore ke tle ke belege ka no kwa gore awa nna moya ka gore mo ga ke tlo belegela mo sepetleleng se ba ya ba ke tsamaya le ausa ka le mama ka ba le busy ba ngwadisha di-file ka kua nna ke ile ka tswa ka sepetlele ka sepela ka koloing ba nkry-a ka koloing ka ra e le gore letlo nkapeletsa gore ke belegele mo nka se belegele mo nna ke o belegela ke a gae ba nkry-a ka koloing ba tsamaya le di-file tsele ge re fitlha gae mama ka sa phela a re ngwanaka o buile ka ra awa mma nna yo nka se belegele kwa sepetlele awa nna lebile ka swara ke dipein mama ka a re robala ngwanaka ga ka la tlile re tlo fo o bona gore re dira jwang wa bona ka robala ke robetse ka ba ka tsoga ka ba ka dula le 2 days 3 days then after 3 days ka ga Dr. Minar a mpotsa rawa jwale gona ke dinako o ra gore nako le ke ya sepetlele be se dinako o ra gore ga e ba ntse ba nkisha kwa e se dinako jwale gona ke dinako and ke go bela awara tse ka awara so o tlo ba o shetse o tlo belega ka rwala ka gae ka fita shopo mo mama ka berekang gona ka re ba re ka 3 ke tlo ba ke belega a re jwale re dira jang ngwana ka ra ke tla fihla gae ka nyaka koloi ele go nkisha Philadelphia inkishetse manyana I mean Glencoe awa ka nnete ka fihla gae ka botsa o sa ka ra tja koloi ile nkisha Glencoe ke fihlile awa zang ba ntshwara ga botse ka tsamaya ka mokgo ke tsamang ka gona mara ke tsamaya ke lebeletse nako gore nako ele ba mpiditseng yona ga doctor e santse re ga e direga go bane ngwana ke a motlisha lefaseng ka nnete nako ele le re ga e tia bo 3 ba lebile le 5 to 3 be ke namela mpete ya bona exactly 3 or 2 minutes past 3 ke ge ke folosha Lerato wa ile moreile Lerato leo le file ke mamaka a re ga a e kwa gore ke na le ngwana ngwanyana a re ke Lerato la nkoko ke Lerato la magolo ke Lerato la nkoko ke Lerato la magolo a ya ga bo magolo a go nyaka go tseba re ga bo magolo ke ba kae ba beile dingaka gona ke mmangwa le baneng le yena mo fang bongaka bo a kere ke gopela o bulela gape a kere go nujwale o bolela maina o boletse maina ifo no maina a tlogeleng maina o ka moka gopela le eme ka ona mare le la mannoge o le tsere o re lena o le tsere ka gobane ka gae ka kwa gae ke ga mnoge a re o le tsere ka lapeng ke la bo mama gae leina leo le tlo re timetša tšea ngwano le mo ise gae mo ga nkoko wa gaga thietseng gona le yeng go nyaka go tseba re bongaka ba ka mola botswa kae and then le nyake modimo wa lebaneng le ngwano straight wa mofang bongaka gore ke mang ke bone o emisa letsogo Lerato be ke nyaka gore ngwana phosho a bolaiwa kere and then nna ge ke tlo tsena ka mola bongakeng mo matla mathomo be ke sa tsebe sele ka bongaka se be ke senyaka be ile thusho gore ke kgone go fola because be ke bona lebile ke timela le ke kgopolo so ntho e nkentšhitšeng ka mola lapeng la kwa Arterisville ke yona ntho gore be ke nyaka nnete go fola be ke nyaka nnete go ba motho o mo right ke fole ke sa tle ke sa tshwenyega be ke sa tsebe gore ke timela le go feta kane be ke sa tsebe selo ka bongaka le go ntšhatšeng ka se re ke a tseba kane ke sa tlaišega fela kane le maina le ge ko a bona mo ditirong a ke tsebe gore ke tlo botsiša mang ka ya kae right go lokile prof o lefile peace ya gore ke eng e le tshwantseng le dire go netefatsa gore ngwane o ne badimo re ana bona number 2 ngwano o re ka kua gae go ne selo se se mogogang ka maoto ga a robetse o ile a le botsa awa eo a ke tsebe mara nna a ke tsebe gore selo a ka gopola mpotsa gore go na le selo se ya mogoga ke ile ga re ke tlile a mpotsa re mama ke a tlaišega ka re o tlaiša ke a re ga ke robale ka re wa o sa robale a re bošego ba mpitša ka maina ba dirang ka re tla go botse ngwanaka wene khunama o rapela a ke rena jale ke rate ke motho wa go berekišago FG rato tšhuma FG ka ra wa o fela o rapele o khunama o rapele and se segolo o tše FG le fela le tšhuma ka montlong le boneng gore le ka se kgone robala na then tša gore selwane ka ntle gantši bale ba fela ba mpotša ba re ba bolaile noga le ka ntlong re ile ra e hwetše ebile ya hwetša ke nna le wa mo latelang re dutše le mosegare le ena le binna be ke sa e bone ke thobaletše ke dipatlametše a re mama noga nna ka tswa ka tšhaba ka ya ka ntle then ngwano la bitša bašimanyana ba itea ra e bola ka e šuta a te gore ba ile kae ra molaetsa ra re bona re bolaile noga le ge ke se gona nenneng le gona ba ibolaile ba e šuta ka re bona ka re a go ra gore ka gobane kwa go nna go na le ditena ka morago go ra gore noga tše di tswa kwa diteneng Lerato prof go botsišitše gore lapeng la geno o le kgopela thušwa mohutamang o boletse ka
gore mama le papa a ba tlogele kapa ba emise dintwa tše e leng gore di feleletša di le tsentšha ka gare go era gore go ya ka wena ge mama le papa ba ka lokiša taba ya ntwa ya bona then go ra re wena o tla bo o le covered. Thobela le ba nthushe le mo tseleng ye mo go tlaishego ke le mo go yona le mola lapeng mama o lebetse taba ya noga ke taba la stena be ke le mmerekong le gona ba tle ho tjana gore ke thomile ka go lwala ka fetša beke ke tshwenya ke popele ke ya mmerekong ke tlaishega ke lwala ke bua bampotša go hutse noga sofeng ka ntlong e bogetše TV ke re ba e bolaya le ba e bolaile 2 days latelana mapele noga e bogetše TV e be e laitile thobela be e laitile then noga e be e dutse jwang gore ntšhitšehlo ba re be e lebetse squad TV so nna ke re be ke steng ke botša ke ngwana gae gore ba re o bone tlheo ge e lebeletse kwa site ya TV dutse mo cratenyana mo re be ileng sofa gona nna be ke steng ke le mmerekong. Alright malome ka kapa ka baka la nako mama mogala wa gago wa motseba kere ene wa tseba gore family ya ga Mashego kua bush ke batho ba ba tswalanang le mešata kere wa itseba taba ye wa kere ngwana a tlogele go tlaishega wena le tate dulang fase le lokiše dilo tša ngwano badimo ba ba tshwenyang ngwano ke ba geno ke ba ga botate so tate dilo tša gage a di sepele ga botse le yena gone jwale wa nkwa ene tate o le thušitše ka nako ye yena dilo tša gage di be di loka fela go fitlhile nako gore le yena le mo fe mmatla le mo thušeng a kere le se ka kry-a le mmalla melato ntate Mashego ke ne nneta gore wa tseba gore badimo ba geno ba ne matla ka kakang nna ke re dikgoši mogolwane ke ntwa ke mmotšang ke re ga Mashego ga ga bo ngwano straight ga go tatage ke bagoši thwi ka bush so ngwano a kreye nako a dule fase le papage go ne dilo tše dingwe re ka di bolela mo moyeng go ne dilo tše dingwe re ka se kgone di bolela mo moyeng mara ge nka kreya nako a go dula le papago le mmago tsela ya sedimo sa gago ke tlo go botša gore kae mara o ka se thuše ke nna badimo ba santše ba go romele mo santše o ya gona akere a re tikiše thwasong a re te phošetše ka thwasong re romelwa thwasong ene thwasong re ya le batswadi gobane ka gare ga tsela ya thwaso go nyaka ga tlhatlhao ya mama le ya papa akere ene mama ba le skela ke kgopela gore le skela la ba kwatela ka tšatši le ba swere lerato ba mo amogela ge nkebe ngwana o le mo kry-a tekeletše mohlareng be le tlo reng be le tlo sola mohlare a re soleng yena le gone bjalo re ga a laela o fihlile ka mo goba ba mo swara ga botse ke batho ba go phethela batho ba mo phethela ka mokgo go nyakegang so gone jwale se rena se re šaletšeng nke re hlokomeleng lerato a raite ene lerato le ka mo a dutseng a go raite ene tate wa le boditše a sa ne maatla go swana le kgale ka tšhelete ka mokgolabeng a kgona ka gona so ke gopela gore gare ga ntwa tša gago mama le tša papa a di sken di a tsentšha mohlakwa ngwano monna le mosadi a balo ka dintwa tša bona fela dintweng tša bona ba seke ba tsentšha ngwana ke kwiša re go ne tše di go kgopišitšeng papa go ne tše di mo kgopišitšeng a ke dume di tšwelele mo moyeng a ke nyake nne ke nyaka lena le o di lokiša gore ngwano bophelo ba gage boloke ka gore ge re ka di thoma mo moyeng le tlo bua gape ka labone mo so ke bona o ka re pa a seng ka bolela pa mo gongwe o nyako latlhela mabedi a mararo le wena ke ntse ke mametsa ke re ka ntse ke utlwa a ba go fe nnete mare ke ithabile ka re wa hlokomela gore a ba go fe nnete ke thabela gape di-procedure ya sedimo ke gore wa e tseba ke thabisa ke seo ka re motho ge ba mmethela ba re ba mo katšega aiwa o tswa ka lebitso ka lelori o tswa ka lebitso a re ke nna mamang boomo re ke ena mamang lebitso le ke lona la gage ka lelori ke leboga gagolo mogolwane taba tseo a di tseba empa nna mme wa gae ga ke lwe le ena na ke lwe le ena a ke re bjale ke nyetse se ke nyetse ke na le mosadi ke na le lelapa ke na le bana o kana gape a re mme o ra mme wa dula le
o ke na go le ena o ne bjalo o nyetswe le ke mo nyetse re na le bana o lebala nka se le ena ke mme wa bana ba ka nka se le ena ke tla ba ke dira poso nna ke a ba thabela ke a ba rata empa go no ba go shota yona hlomphano yeo nnete nna ke a ba rata ke ba tlo bolela maaka mantso a mogala bo ke a mabotse o reng ka ona mama nke ke fe malome ka kapo ai nna ke shapa no tate ke lebogile ke tla le founela ka morago ga lenanego a ke okay ke itebogela mo thank you thank you ke bone o ka re mogala bo wa gešo ka mo a senkano ra mabedi a latlhele nako a rena e rieme ka phefong mina ngibonga ukukhuluma kwaRato nebatali bakhe bakhona ekuhlangana babambisana ngoba sifiso sami kuhlala naye vela bengifuna agcine bahlangene nebatali bakhona kulungisa into tabo ngoba nokummukela kwami ngummukele ukuthi vele ngifuna ukuthi bamthole edudane bangamthole ekudeni and bangamtholi futhi ashonile mina ke ngidudane kakhulu lapha kube usuke nje wathi mina ngiyaduba ngiyangala ngiyahamba ngekudeni nyalo bebamthola kude ngiloko lengithe mina no Rado ngcono ngikubambe ubuye eduzane mangabe babo wakho uyakudinga of mama wakho uyakudinga akuthole edudane mara bengakuthanda ukuthi ufonele babo wakho umtshela ukuthi ekhaya sohambile angisho niyalwa nomama mfonela ubaba ke umtshela ukuthi ekhaya sohambile kwashaya etime kanti ubaba utawufona leyo mala ngikhathi amchazela ukuthi mina sengiphumile ekhaya amfuna kade omthola lapha kimi ke ngokuthi bahlangene ke ngicela ukuthi babambisane naye ubaba ngumtshelile makade omthatha ngathi ngicela ubambisane nalomntwana and ungamthethisi and futhi ungamhlukumezi mangabe kunokuqabana bahlalise phansi njengemzali ubahlalise phansi ubayale ukuthi lento laba intaka yentiwa ngiyabonga ke ubaba makavumile ukuthi umntwana ntomnceda ngiyabonga thank you kubonga mina siyathokoza ubuyiswa tina ya ke mnaka ke mnaka yena ubonchayisa lo mutala na umutsheri kae na wena mnaka umtholephi umnaka wena Ngitshele khona la emhlabeni. Umhlaba lo mkhulu. Umhlaba omkhulu ngithole uphi? Ya no re a leboga. hayi kubuka nje. Ya le re emele ka mola re atla ne. Ya le re emeleng ka mola. Thank you. You're listening to MC
our 11 o'clock. e bosana e llang ka fa mmino mo bose le kae mmagorena gona papa nna re gona mmagorena ya ke ya go amogela nna ke mremi ke ntate ka kapa o ka dumediša batheeletši gae wa ba botša gore mang o tswa kae gae and then ra tla ra tsena ditabeng ra kwa re bothata ke eng thobela badudi ba gae ke tswa ke le Almas Drifts ke nna Daphne Khoza ka le dumedisa Malumo Pro le ntate ka kapa thobela bothata bo ke tlileng ka bona mo ke bothata baka ke ngwanyana wa boraro go batswading ba babedi ba ile reng ba nyalane ba ga motse ya ra balela gae ka gola ka mahara le gae lewe go le botse go le right ka tsena sekolo ka fetsa go le right go a thoma go ya ka ba le ngwana mathomo batsadi ba ka bo botlhe ba le gona and then go ya ya re 2014 ka thoma ka bajwa ke bajwa ka thoma go tswa selo sa go tshwana le umbrella ke gotlhole ke gotlhola thata go tswa selo sa go tshwana le sekhumo sa umbrella ka mogare setswa esifly ke sekhuba so setswa se feel like ke sekhuba mara setswa se le gona ka mokgwa se leng ka teng se bang kare gore o bona sekhumo sa umbrella se ba tlhomelang umbrella tsa gale tsa motlhoba wa gale se le bjao okay so ke se lebelela ka mogare ke re ka bokgono bona gore ka mogare ne le ditlhare so ne by that time ne ke rekisa di-veggie ka kera gore ke na le tšhelete ka botsa ausa kara ya re tsamaronya ka ngaka batswadi ne ba seteng ba ile tshembisa go mane yaka a tlhaetse ke kotsi awa ra tsamara ya ka ngakeng ka ngara re ke le thuša gore le tsetse le ka senwang le tla boa ka bošego wa ke re mama wa fitlha velong ke ra gore ke tlhakatlhakane gona ka mokgoo awa ra boela ra ya ngakeng ka ra boa e re ke go thuša a nthuša mfa dilo kanwa ka thomo tlhatsa ke tlhatsang ka re ke tlhatsa malana a bona malana ka mokgwa go gamolola malana go tswa ditšhila tsewe and then ke ja dijo a di bo mara ke tlo tlhatsa go tlhatsa yona ntwe fela awa go a feta 2 weeks ke tlhatsa dilo tseo go re ya boraro ka duma cold drink ka tsa khouku kana khouku ka thoma ka tlhatsa madi ko tlhatse beke yo yotlhe ke nagana and then ke ba tlhatsa beke yotlhe maybe tsune ke le ba ntse ba nkisa mametlhake ba seng admit ba ntšhekile dilo tsa tsotlhe ba ke ra gore ga gona ntho e metšhang dilo tsa sepetlele so ba bona goreng ba mpie sho stay ka re ke le mo ka founela mama ka re mama tla o nlate maybe o nyake ya dilo tsa Sesotho mama nlata ra go dingakeng tsa Sesotho a ba di a nthuša and then la bo fela ka kera le doctor ba rakang ka dilo tsa Sesotho le tsa Sekgowa ka nwa ka ba kaone ka ba right ya 2015 2016 ya wane ke le right ke le motho ya thoma re 2019 o 2017 mama re botsa ka 2017 ya re 2019 ka develop mmele ka ne ntse lo mogolo but o se that much mara mala ke a bona le mala a rotator ana le go gola ka tsela e nngwe ke sa ikušišeng awa ke re go ya le go ya ke tlhana le ntate mo mpotsa gore awa ngwana ka wa itse wena ke o lebeletse motho moso ere ke galo sokola mara o bone tsama o phatla mo le phatlang ko teng o kgone ke rana le badimo ba geno ga botse awa ka re ke fitla ka botsa modala ka re modala wa rona le tebe sona ne ke sa tsebe gore ke motho o lo reng ke a bona papa a re phatle ka tsamaya ka tsoa vele forogo ka phatle the following day ka thomo bona hai ntse ke re bala ke a bona gore o na le go change thobalo e ne ke robala a isale e la o tshwana gala no ke gone utlwa gore mmele wa ka wa change o ba ka mokgwa mongwe ke bontshiwe sela le sela awa goya papa re go kontishisha ka tabe a tsamaya a tswa re tswa ba rawa motho o tshwere ke o na le bona badimo so he lo rona o kgona mo gorogisha awa emela ditsela tsa gedi di lebe mo a yang a rawa e sengwa go maybe go tlang ara 2020 wa go re ke bienyana se senyane and then ke kgona mo shang go tlang
mara wa dira modiro wa go kgopela ba fase gore ngwane o tla mo gorokiša go tlang a wa papa fela dira modiro ka 2019 a wa ba teng modiro o a wa ka ba right mara mala keep on going a susumoga a boe okay it's fine ya re 2020 covid ya tswala dilo ka moka ya re 2021 ka February ke bontshiwa mo ke yang ge ke tshwantshe ke re ka tsamaya ke bontshiwa gape gore go na le se tshwantsho se ke reye pele o se bone pele before o ka tsamaya mo o yang re go bontshitse ye se ra dumela mara go na le se o se tshwantsho se bone awa ka thoma ka ra wa ona bothata ke tla emela dipono tse nke re di tlatla kana ka bone ba te kgololotse awa ka dula February ya re March mala a keep on going so ke be le pono e nngwe pono e ke bone noga e le ka mara metsi e sa phadime thata mala ona le mo brown ke tshoa ke re ka e bona ke dire bjana ke tshoe go tlhelle pono gape pono re o ska tshoga ke tse dingwe tsa go bulela ditsela tsa gago wa ikutlwisa gore o kgone go fitlha mo lefelong le o tshwanetseng go lona a ba ke ba botsa ka mo hae ke rawa ke bone pono solo e be nne ke bona taba e so barawa taba tsa go lwana right to there tshosa re a wa ka felela mowe ya re 2021 e wa ga ke rona nna ka ithwala gape bona bobedi hai bona bobedi bana ka kgona bona ke sentse ka tseba gore moloi wa tsena wa tswa mang o dirang ka kgona bona dilo tseo mara ka gore nka se di lwise ba tla di lwisa bona ba semoe ka gore le bona ba di bona nkere awa ke nne ke ba botsa gore ke boneng mara mala shia ke ithwele mara mala ka magolo awa ke be ke belege ngwana a tle lefatsheng re 2022 ka di 14 tsa Auguste ke re ka robala go tlhaile moriti o tswa gona go dimampeto wa ka go tswa moriti o tswa ka lebati ke re mara go tswa mo ke tshwara gore e re ke sale moriti mora gore o ya kae he ke tswa ke be ke bitse bana ba mo ba dutse ka mo dining room ba sa robala ke re tla le bone wa itse ba re ke tswa ke bona moriti wa tswa mo o re na lady he ke re ke bona na lady re dzupo since that day a zanke ka kera phomolo a wa ka bola ka montlong foro ge ke tshwantse ke tsoge ke tsoa ola ke tlhakatlhakane bana wa ke itse go diralang ke tsoa ke utlwang ka re motho wa ngwe wa le gore e tla o bone mamang a shuka montle ene ke foro go mo 27 he ke re ke a bona go na le moritho mongwe apo wa boa o boa ka mmala mo yelo wa nkapara moritho a ke kwešiše gore go diragalang mara leina la motho ke a luka gore ba bolela ka motho ene motho ke a mo tseba so bana ka re mara go diragalang ka boela ka ntlong ke boela ka ntlong ka re ke ntse 15 minutes maybe 20 minutes ke tlhobotse ke re ke sa re ke kenya go change di-night dress ke sentse ke tlhobola di-night dress tsela ke dutse ngwana a kona le 6 months o dutse mo dimampeto mola ngwana la wa lla ebile ke moutlwi go gene ba roba monyako gore ba kgone kena mo keleng go teng ka rongwe le se ya lalla a ke kwele se ya lele a ke kwe ngwanola ngwana la wa lla ne ko monnyane a o sa ka ba re ngwana molla ba nya go thuba ba re gore ba kene ka ma ba kwešiše gore bothata ke eng ga ne nna by that time ke ge tlhaloganyo e tlhole e go na le something se se disturbang gore se tsene ka monna wa ikwešiše a wa ka gena go apoga ngwana a kgone mpulelela a usaka o ba busy le nna ke a mogwarinya ke bogale ko yena a gona bothata o mogwarinya ka go mmetha goba ka go moomanya ka tshwara selo sa ka ke alwa ke alwa a dina iputsisa gore mara ke dirileng ge ke mmona like nkare ke ntlhokometseng but ena na sa itse gore go diragalang ke re maragane go diragalang go bowe ke ra e re ke tswe ba a re tsweng re ko mothong go ye ko mothong ke fitlhe ke tlhalose ko mothong gore go diregile solo a wa papa patele go dire gore a bo a mfesa ntlhapise a ra mo fendo tsa tlhapeng ke bo gape ke re nna ke sa yang ke a ka kera thuso mo ba re wa ke ra ke sa a ba vele ba ntlogela a wa ho ye
ai ka thomo bana ka sa robala mpeto boshiu ke khona bona go tswa motho ke banna a ke tsebe banna ba tlhakae ke meriti ya batho a ke tsebe gore ba tlhakae ai go tlhaeletsa tsileleng ke utlwe mana ke utlwe ke re ka jika ke bona noga e tsena ka ditlhogo tsa ka every day mpeto ko lebile botlhabatsatsi noga e ha ikena ka ye kwa ya bolela ka mkhwe bolelang ka gona ya itirela ka mkhwe itirelang ka gona noge e tla se ka thokolo se ka monna mo go wena se ka monna gore motho ke monna o apereng noga gore ro ga bedi go yona and then go na le monna o tlang e lebe yena fela re le nna kwaka gore ka nkare ka bakwa ba ipusisa so hai ke didimana wa futileng otlhe ka ba botse ka noga go gae ka bona keep on going ya bolela monna ka utlwa re na le motho o bolelang go bobedi ke namela mpeto ka utlwa re na le motho o bolelang he nkare ke tshwara se o ka se lokele ke selo lo ka tsamaya gona ntho e tlo lokelang ke lebelele matsogo ka a na le gore monwana o na le gore nako nngwe o ba e lebeng kare o tshwere ke krampe ga o tshwara ke krampe sentsane ke kgone o tlhaloganya gore batho ba mperekile le ka monwana wa ikushisa and a ke tsebe gore dilo tse di tlhakae ga botse se segolo se gone jalo o nyakang re go thuša ka sona ke eng ga itsedi yaka o kono itia dintlha tše pedi tše tlhano re ko gore re tsene ditabeng jwalo se segolo se ke batla leng thuse ka sona ke gopala leng thuso gore ka mo gae a gona boroko number 1 ka gae a gona boroko sa bobedi ke nna ka baka la mala a riang a gola mala ka gola no a didimetse ke re ko robala a ba makana ya ke namela mpeto every day and then ka uko gore ona le se sokolwang ka magara malaka gore nako nngwe ke utlwa gore movement tse ke tse dintsi and then ka mo ke nna le bana ba ke robala le bana ba ba di go di mampeto ka se ke se bonang a ke tsebe gore bona ba phele gore ba di bona le bona gore di ba akaretsa gore bjang so ne ke gopola thuso gore le nthuso gore bana ba ka le nna le nkgone go thula tse ke di bonang tse di betse ntšitse ke mengwaga papa o lekile mo a lekang ko teng gore ra tsamaya ra kwa a ke re thuso he ke tsamaya mo tseleng ke tlo utlwa ba re yo mmologane o ithwele na ke ra a ka ithwala ke a tseba gore malaka gore re ka tsenolo o ra re ka make mathata alright a o ngaka ka a ke ngaka mara a ke ngaka ka thwasa a wa thwasa mara go bona go na le bontshiwa dipono tsa bongaka alright ga gene o dula le ba ba kae re dula re le ba ba 4 le ntate ko mmerokong ka se sebaka o ntla ka di-weekend gore mafela kgwedi ntate ke papa gago okay o mmoditse gore o tla fa papa ke mmoditse gore ke tla fa o na le teng weekende alright a di kera ka moka be ke motse gore ke tshwenya ke noga le ge nako nngwe ke ra nyaka go robala ke elwa ka re e lekile magatlo mara la bofele go na le tsatsi le kgonne gore e tsene e tirela se se itirelang ka sona ke tsebe go diregile bjang e be ke tshwa mare nkare motshare otlhe e ke tshwa mare e be nkare ke utlwa ditshila tsa motho wa monna ka ya tleliniking o kono mpotsa ditaba mo mogala wa gago kae monna wa gago monna ka kena monna nna a kena monna teng mara o teng papa bana o teng a senkenya diwe o ngadišitše ke eng papa go bana gore se se ngadisang gore ke a ke tsebe mara wa tsamaya ha bo karole o wa bobedi o ne a tsamaile a boa a šia ngwana bobedi a tsamaya gape mara wa dira dilo ka moka ko baneng but are too close
okay re ka go thuša sesi o ne mathata a mantši o ne tlaiša go tše ntši kore a re tsebe le gore re thome kae re fetse kae go boletše dilo tše dintši kudu go bonala ra senke le go gola ka ga go se wa gola ga botse mma go sa phela ba korobetse ka 2017 ka May ka di 14 tsa May mathata ka gare ga lapa la geno ka moka emetše ko wena ke nna gore ke nne ke bonang tongoleng ba ko gaya ba bone selo mara dula ka moka ka mo ntlong. Alright, a gona bothata tabe ya banna ya go tšhabang ke rinya ka re ilokiše ke bona le promise ka mola dikgokaganyong tša leago mo dipadi ore ei re sa hletšwe banna gape banna ke mathata re tlo go thuša re tlo go thuša mma go rena o ne mathata mantši re thabela fela ge bo batswadi ba gago batswadi ba dumetše gore o tle mo o tlo thušege bonkwa kere nna ko go kwele ka dilo ka moka ke tlo go thuša malome ka kapa a ke tsebe gore wena o kwele jwang nna ke shapa o shapa a gona molato sesi re emele ka mola re etla a go nengwe o itlogelang ke itlogelang taba ga kore ntho ya nkimela like and then ke ba somehow a ke itse gore le no nka re yang kwa alright that is why ke ba some small ke ba no re tšhaba gore o se ka tla wa ria go swana la uso la go tswa kae ya fihla ka nakwela o tswa plekete le ena o tswa plekete le ena no marata almost drift ene bothata no re tla go thuša mama kere gore re kgone no nyaka gore o tle gae re bone re kalwa le yona jwang alright ya tšentši re tla di bolela ka mola mara kore re ya go thuša re se ke ra re mara re ya go thuša re emele ka mola malome ka kapa wa tseba lenanego le ya lenanego le a ke tsebe gore motheeletše ga le theeditše a le kua gae go nakonyana ye e šetšeng ke be ke re batheeletše barietši ba rena banna ka dikgokaganyong tša leago nke le no re hlalosetšang gore le ithuta eng go tšwa go lenanego le kgotsofala ga kakang go tšwa go lenanego le re ka lokiša eng go tšwa go lenanego le a na lenanego le ko gore magagešo go lena ka magaeng batswadi le swara ga botse ga kakang kore re nyaka go tseba ke ne le malome ka kapa ka mo re nyaka gore le no founa kore le no founa le no bolela le rena re no bia nako gore ye nako nke re no tla re boledišaneng ka lenanego le pitša tše kgolo šidi di phela di apeilwe a nna dijo tša pitša tše le di kwa jwang malome ka kapa nke re no bolela le bona nko o bolele le bona ba founeng ke re no kwa gore bona ba ithuta eng go tswa kua gae o ba biletše dinomoro tšela wa tseba le ka mola Facebook ko gore like ba seke ba tšhaba go letša ba re founele ba re botse gore ba ithuta eng go tswa go lenanego ge e sale le thomile dipitša tše kgolo tše magagešo ke dijo tše kae tšeo di jeleng tša go tswa ka mogare ga pitša tše di go thušitšeng re a leboga prof re leboga baleba a rena ba letšatši la lekgono motheletše jwale ka ge professor Mremi a bontšhitše gore ye ke nako ya gago jwale ka motheletše gore nke o re abele maitemogelo a gago mabapi a le dipitša tše tša go kgaba-kgaba tše 01311004006 msrs mo moyeng dumele tate kakapa le ntate Moremi tobe re kae ntate Moremi re gona re ka botša go lena le bolela le ntate Matlou mo Almansdrift fika manka Almansdrift ntate Matlou Mr Matlou ra go amogela wa tseba nna ntate kakapa le ntate Moremi ke a fola ka mehla ke fodile ka mehla ka lenaneo la lena ya o bolela le prof tšwele pele ka go thuša ba batho
re a leboga ene ka mo Almandrusi ka mo bona nnete o na le bothata ka Almandrusi ka mo a ke tsebo setšhaba sa mo wa se sa kopa o tle ka mo o to kgona go thusa ka mo Almandrusi mara a ke re o tswa mo mothong wa na le bothata ke yena a sokolang a ke re ntate Moremi e no ba jwalo ke a le leboga le ka kapa le tswele pele le thuse batho le ska la mo se ka boshibu ntate Moremi le ntate ka kapa re tla dira re a leboga warra badimo ba Moremi ke re le bona ke a ba leboga ka re ba ka o fa masono monna tu a gola o fe mo ka mogoleng ka gona ntate Moremi re a leboga Mr. Matlou MCRS mo mo 0131100406 MCRS mo mo dumela ntate ka kapa le Moremi kgotsong aya teng ke Catherine Mathaba sa mo lebangeng wa tseba ka mogolo thusang ka gona ene le re fa mmaile ka gona le leboga batho ba bantši o ka re ba ka fokotša go sokodisa bana ba batho lefatshe le rwele mathata nka be ba le thietša lenanego le ba be le shemo ke le thietša metlhe le metlhe banna le thuseng ka ona mokgong modimo ka raka le fa matlaka kapa le Moremi le be le letsatsi le monate re a leboga mme motswadi 0131100407 MCRS mo mo dumela ntate ka kapa le ntate Moremi thobela le ka ina re gona ra lena warra ke class go shomane mo Telfanteng ra go amogela warra nna wa tseba gore ke mmamele lehlelo le nna ke believe le mo dilong tse dintsi but ke rile go lo utlwelela ka boloi like ke a thoma o believe gore go teng le dilo tša dinoga eng ga ke believe le mo tsona mare since ke lutlelela lehlelo le ke a kgona go bona gore batho ba tlhakana le challenge tse dintsi thata but nna re thabela ge batho ba thušega ke a leboga ntate Moremi ka ba thuse batho thank you re a leboga warra MCRS mo moyeng dumela 0131100406 MCRS mo moyeng wena re ya go feta MCRS mo moyeng thobela thobela re ya go kwa fela voice a ibe ga botsana le kae gona ga le nna ntle Moremi MCRS mo moyeng dumela thobela ra go amogela warra yaano santlantla ke rata go le leboga ntate Moremi bana ntate ka kapa and then o bo strong ba le mathata la tshwarang la tlhatlha mo a tlang ka balli sometimes go ra rena na o ka re ke rena ra sokola mo mahaeng mo but ka montle ka motho ba kgeresa ba utlwa helelo o na le mathata ka montle ka mo so mathata ba tlang ka ona and then ebile a tshosa and then anong e tsa kra le rona how strong ya ka makala o etse fase so ka lena ebile a ntse e kutla ntate Moremi a tsena a thoma a re a leboa a dumedisa a re ke dumedisa barutelo le baporofeta gore mo bile ke kgotsa le feta mo ya ba mo thata so ke re le tshware fela ga nne Modimo a le sa matla le sa tlo thusa batho e sa le sa le fu ka nnete so ra leboga thank you warra thank you MCRS mo moyeng dumela hello ka kapal guys re gona ra lena MCRS mo moyeng dumela wena re ya go feta MCRS mo moyeng re gona ra le MCRS mo moyeng dumela a go tangishe khoshi ya ka e o impushago intlana ka mo mkhoko ka mo ra go amogela warra ya khala le ka ka pala ure ngwana go pela ba ga go ngwana go le faranga botmane le thusa batho man go le ntse batho ka re ka mathata amanga be re fa go pole
a o no kwa go dwala mo thata mo ke ka la teng la le mela ngwana ga se sha ke na twa ga go ra ngwana ba le na re ditisheng ga ditishe ba halabe e ska tlo le huile ni lo go le wa teng re a leboga wa rra MCRS mo moyeng dumela le ka swapa re gopela o tlhabošhelentšu wa rra le ka swapa a re gona rra lena ke phatla mošaka ra go amogela mmina tau go moloto a nna le gole ke le rata galabe ya na le go kire na le gole ke le rata la re thuša la ra ga le re thuša ka le bentši o ya o ntse re timetse re ka lena ra phologa la kwana o kwagala le kwa warra la ga le ke kwagala gole ya le kwa le nna ke le kwa la mara ke tsa le woga re thuše ka moka ba gala ka nnete re fola le sa re la fa go no le kwa ga le bolela tsone re ra le kwa re le a fola ke tla le ka le nna ke tla fitlha go go lena o lwena o ne mathata mathata a mangwe a itseng a le gore a ke a kwang a thuša wo mara ka baka la go no bola le motho ke gane kuša gore motho wa fola le nna ke a fola ke le o re a leboga ngwanešo thank you warra MCRS mo moyeng tate ka ka pala ntate moreni le kana a re gona rra lena le bola le mo ke se mashmo mara ya le tsaetse me ke le mara mo tshini la mo mai ntse ke thutile nyona mara na ne go le bona gore e batho ka monte ba sokola para o phela go le motho na na go batho ka mo ka batho ka ba bo ke mathata mare o tla loka ka nnete a re lokise re na re tla feta re batla ntate pele mo ba re le bene re topa bohlale a ba ntho ba ntse ba bolela a ke le bogeng ke masimo ga mo pale fa kholu ga mo mine ga mo jae pa a re a leboga ngwanešo aga MCRS mo moyeng dumela a tika ka pa le kaina a re gona rra lena ya ta o dumedisa le ntate moremo ka bo thobela ya nalo la le nale especially ntate moremo mo thoma o dumedisa go teng go utlwa ke tsikinyega go mading me go to di tsewa go melanaka ya ke a le mangane o bolelang ra go amogela ali so ne ke rata gore a ke itse gore e ka kgonagala gore ntate moremo a ka ira letsatsi gore a ka tsamaela go lefatsheng la ka ntlhela bo lefatsheng la kae warra lefatsheng la Almasdrift wo a tle ka mo Almasdrift ka fao a tle ka mo Almasdrift ka fa wow ke bolela le nna se go lefatsheng la ka mo so shanguwe mara e pleka rena e la manai a se yona pleka rena e la batho ba pleka rena e la batla ka bothata ba bogwane ba bangwe ba usa batho ka dikoloi ko tseleng ba bangwe ba robala le dilo ke gopela gore manai go no bua letsatsi if le dwa gore le contributor la contributor we go Almasdrift la itlhakana gore ke yone ke tsenga meleko thata ya ene ke gopela gore le sabela le kharatha le nalo le tswele ka pele ka lona jao rena ba bangwe ra go tha e ntse tswa buka di resta tsa lena le ntse le bolela a re a leboga ngwanešo ene le matshwarena ra gona go bolela ra gona bona dilo tse tsa lokang ra gona bona le tse tsa lokang ya ke kopa le tshware ba o tate modimo ke le boga thata go tsela go nna le re a go leboga ngwanešo MCRS o mo moyeng dumela a re gona rra lena re gona le bolela le Maria Makua ka Mamphogo re go amogela House Maria Makua Mamphogo ke ra gona gore House Maria re a go amogela awa nna re leboga maela le re fang ona bošego le mosegare re re modimo a go lote le prof moremo mo wa le go gona ka mogare ga malapa re dutse ntate ka kapa go botse mara ka maela lena a le re fang ona re dutse re gotleletse re go tla loka modimo a go a re lotele wene ntate ka kapa a go keletse le matsatsi a go phela dikeletso tse re fa go tsona re alla ka mogare ga malapa a go botse
mara ge re theeletša wenya wa ra fola moyeng le a fola ra leboga a re lebogile Ausi Maria MCRS mo moyeng dumela Abukakapa. akwande Ngiyathokoza nobaba uMreni manje ngiyathokoza. Siyathokoza ba. Lapha lapha kunenkinga khona ethi lapha inenkinga enkulu lapha yazi ngoba luyabereka kakhulu mara yazi ngolo ngiyamthokoza. uyamthokoza Baba Masango. Mina bani ngilaleli lapha nethi kwangena Baba Masango babu babu uyazithokoza kakhulu. Ati babu Masango. Baba Masango ngiyamthokoza. Yeah. Baba lokuzana baba loyo umunye baba wani enkohlonyana wani baba loyo baba wesini baba lo ubaba uphahla mhlaka ubani ubaba uphahla mhlaka yabo kwangena yena yeah sengikwelinda namela thaba yebo baba ukuthi hey bangangena hayi khona hey mara baba lo mthokoze khulu baba uyabereka yeah ene akabathathi ne izolathi ngiyabona nasekosa manje sekuthomali imali zethu yeah baba lo mthokoze yeah ngiyamthokoza baba babukakapu uyakhumbula ngathini mina angisakhumbuli ngikhumbuza unyaka ophelile ungathi unyaka lo yakwemise kini anibona unyaka ozayo yeah ya unyaka lo naseunje mina sengiyavuka siyathokoza papi wokugcina MCRS usemoyeni locha Thobela tatetse kapane tate Mreni le kae re gona le kae Tepedi o boela le dintsi ka kwa re a leboga Malindi kapane tate Mreni ze awa ra leboga batho ge le ba thusha le rena ra di tlhoka dithuso tseo au ba mo ba ja ka tsamaya one day ke ngwalle ka mo ke kgone ngwalla ntate Mreni le ena kgone nthusha mathata le rena re swere ra le ntate Mreni ba re ba modimo badimo ba Mreni ka re ba ka go fa matla magolo go le thusa shaba awa a sa bo ntate Mreni ya leboga go leboga rena thank you MCRS mo moyeng dumela ka tse ka pale kae re gona ra lena le prof Thobela ke mentane ka Ntwane ra go amogela mentlane itse keng na ra leboga ne re pakile dipekere dipakolotse ne le pakile dibeke le ra wa jwale le ya di honeymoon ngai awa ke pakile dipekere re boela magaeng ka pitšeng tše kgolo la re dipakolo paletse ke lenyalo ao ba mara ka lena re dipakolotse tshwarang biago modimo a lateng a botse re a leboga mentlane MCRS mo moyeng dumela re gona ra lena gona awa lenane la lena le a re aga le a re phediša re leboga thuso e lefang bana ba modimo ka nnete nna ke nna Zandile ke mo Ramokgaletsane o Zandile le kgone fore ke sendile voice note mo nomeng ya lena ya WhatsApp mara ke bona a ya bulega a ke tsebe ntse mo gone di-number tse dingwe tse di berekisang na e reng nomoro eo ge e ka ba o sa e gopola gabotse e re ke e lebelela ka bolela le lena so ya eno e lebelela Zandile kare ke tse pedi ebile ke sendile go tsona e le tse pedi okay ya ke 076 Yeah. 0712344 no a gona o e rometse gabotse e tla bulwa e tla lebelelwa o re a leboga ngwanešo ga gone molato prof re a leboga batheletši ba kwagala lenanego le ba tloga ba le tšeela godimo ebile ba leboga kudu dithušo tše ba di hwetšago mo go lona le tloutša baroka wa tseba se segolo ke go leboga se segolo ke go bontšha gore lenanego le kgola batho se segolo ke leboga ge batho ba thušega malome ka kapa ntle le go senya sebaka
ke rata go leboga batho ka moka ba fa go lenanego le thekgo ba ba tlhompha go lenanego le ba ba lebogelang ka tšhelete go bogela ka data go bogela ka tšhelete go thietša ka audio streaming go thietša ka tšhelete go thietša lenanego leo ka radio ya gago mola go tšea nako ya gago magageshu nako ye re a e leboga ye le tšeang maele ya lena le re fang ona ka mehla modimo wa lešoko wa go phološa modimo o lešoko wa go kwela bana ba gage bohloko a re ga tliša dimpho a di tliše ka malapeng a gabo lena mo e lego gore go senyegile gona modimo a no fela a thuša ka gore mola go senyegang a lokiše ke modimo wa badimo wa go phela wo re mo rapelang gore le thušege ba gešo malome ka kapa a ke leboge bakgalabe ba ba ileng ba ra amogela ka mo MCRS ge re kgopela go tla go thuša batho ba dumela moago o fetogile moago wa phodišo batho ba fodile ka mogare ga moago ge be ba e thoma bangwe be ba no reno ba radio e tla iša melaetša bathong kganthe radio ye e iša pholo ka metseng jwale re re MCRS e gole modimo a išegofatše le yona mmogo le bašomi ka mokana ba yona bao ba šomang ka mo ene godimo ga lenanego le ke rata go leboga the crew banna ba re šomang le bona banna ba a ba robale a ba robale banna ba ne le rena bošego le mosagare ka mo ba ka no ba sa bona le dikhemereng mara gore batho ba bone ke bona ba bereka mmereko mogolo di-driver ka moka bašomi mmogo ba ke šomang le bona le ka kua gae ka moka le ke a le leboga go thušaneng lenanego le ga mmogo ke seke ka lebala go leboga bahumagadi gobane le bona ba gona ge batho ba founa ba fela ba tšiša tše di nyakegang ka mo malome ka kapa go sasa ke tlo ba gona ngaka o tlo thoma go bereka ka 11 ke na le appointment ya 10 le baeng ba bang ke santse ke ba bone ke tlo bereka ka 11 ke thuše batho ka 5 ke tlo tšhaiša go na le mo ke santseng ke ye gona mo ka labone ke tlabe ke berekela Janfes go ne le baka le santse ke le dire ko Janfes batho re khathile batho kuri santse re ye go ba bona ba ba nyakang ngaka ba tle go sasa ba tlo nkereya labone ke tlabe ke berekela ka Janfes ka tlatlolanang gape ba tlo re kereya fao malome ka kapa a re go leboge lenanego le ge re ka se go leboge le wena re tla be re ya phošo nako nngwe re foune re sa le kgole wa tseba o tšo ba swere ka difela o ba fa maele batho ba modimo ba sa šute gausu le radio re ya go leboga mogala ba gešo ke lebogile batho ka moka difounu tša ga moremi ke 071 398 1508 071 398 1508 go ba le ka founela 079 170 9862 079 170 9862 ge le nyaka tša go sepelelana le radio ke tla lefa difounu tša malefo malome ka kapa o tlo lefa tše ding tša gage ke 072 tša malefo 133 6761 le founela ntate malefo la mohlalosetša ka taba ya radio ene ke rata go leboga le family ye e leng gore ile ya dumela gore re thuše batho mo ke felang ke hlaetša ge ke ya ke re family nthuše le bona ba nthuša ke lebogile kudu go bao ka moka ba re thuša go ba kgatha go temafana nna malome ka kapa ka go rialo ke re batho ga ba latele letlakala la rena la Facebook go DR Moremi leno re latela molalano re Dr Moremi mo Facebook la re followa la gona go tseba dilo ka mokana ga tsona magageshu le skela le balang go vouta malome ka kapa o ba fe ba voutele lenanego le legole radio e gole thobe ke lebogile thata re leboga professor go vouta ke 03 mutse FM gomme o romela go 33453 o romela gantši le gantši ka mogo o ka gona go ka gona magageshu a re a leboga di nomoro o ka re ke sheile se sengwe mo a ke leboge ba le re reng ge re kgopela di donation ka mokana ga bona ba ntšhang ba re lebogang
ba fang batho se ba neng le sona. Ke lebogile thata, ke a leboga malome ka ka. Re a leboga ka mola nomorong ya 076 071 23 butshiša ka taba tša go fiša gape nna go kae go fiša ka mowe aowa a re botsišane matsogo a matelele ka mola magagešo eno ba thobela malome ka kapa leina la ka ke nna moketekete ke tswa kae ke kgopela thušo pitšeng tše kgolo le go professor Mremi kapa ke kgopela thušo pitšeng tše kgolo ke moka wa rola story sa gago ka moka ga sona se le mowe wa šia le di-phone number se kwa tlo re botsiša ka meboya gore na e itutla ga kakang ka moo go tswa go nna ke le morwa motšha maubane ke tšwele